غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. طيب. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قرآن ترنك إن شاء الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أودي الله تيجا نصلي فارن كما صلى الله عليه وسلم. كنا نقول أنا الله تعالى نجا نقول كروغنا نسورة موازين حسناتنا. سيمي ما أمدو مسكي سورة كما نتامتنا كسورة بقى. كون كتاتون ودي سورة القلم ودي جبا كان كوتا. أنا كتاتون ودي بيتومن ما تفسيرنا. سلسو كيلونتي. وفاك سفي حروف المقطعة نكو كوتا. أكوتا محمود سلا أجيب كوتا. كني كان كوتا. ها؟ ما غمي سفا أنا ما غكون أنا سفا أنا تداتي سفا أنا. ما أبي برولة بيتومن ما سورة القلم كم. أكويبا. وإنك لا على خلق نادم كم بانسكم من بيتوك رجاء كم كم. ها؟ ولي سورة القلم جاب 27 أبريل. ولا يكون يكون بيه. Ça veut dire le bito manemenya akam 13 jours, ça fait 2 semaines à peu près. Pourquoi les Kenya kesu kama? Parce que sora ale joba Allah kuniti qalamunya biki wama yasturun ala biki ngakebe safana. كانت أنا أوريك وغدا وأنت أجد قيد العلم بالكتابة. أنا تقول لك أنا كاتل اللي تقول نسيت أنا تسافن دمبانيا. أوفرني أنتي كاتي تكوني إمام نووي تكون كوني رانجي دوري كوني رانجي البخاري وري كوني رانجي المسلم وري لا والله ولكن إلى سفر. كيسيو غير أنتي إمام نووي أجد كتاب ينقل بسفر. توانو أنتي جناح أنتي أوي بس كتاب نقدر فوسينا نجفاتي. igana kan chawu ya gere golle be de beri safandenga dina ke dafandenga angana tanna ajate gella bange kota ode nawawi ge fati kota be na akonte kota san kawana deringa qewa safa manemeni inshallah takilumi wala ori sefe aywa bikin kama aro kebe ga safandi wala tuwaru atangeneti bikinya walakin angana mula tuwaru kana nafa al ilmu fi suduri la fi suturi توقنا قايل لك جمعنا أنا قال الله قال ما قلت نقولنا نجين كايتين فوقف نلقى كفاية أنا نجا صلوا من نغني وصف غيرك كما فعل وإنك لا على خلق عظيم وصف النبي عليه السلام أمر أن كنت نقص كما حديه عليه السلام على المؤمنين أنا كم وعليه يغرو لنقو فرني صورة كالجرندي الله تعالى لا لجرني تمني دار وصف غيرك كنيا كمرد دار تفسير سنيا كنيا أجتي النبي عليه الصلاة والسلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الهوت أجتي النبي عليه السلام seberi Allah ki tumure oto kana nyamulana tu annabi na sebera Allah ki tumure annabi nyimme nyana alayhi salam me foke fo xana ko ya ga ya xene de kenya no ku ya xene do annabiya Allah ta'ala qad ulul azmi nya ko ya annabi ana nya xeli batte ko agere ken ko suratu muhammad imeno ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil alayhi ari kenya ko seberi ko ulul azmi كان النبي عليه السلام بعد الإسراء والمعراج أجري أتتورا سوغنا نيجا فوقا إنت سبري قوي النبي موسى عليه الصلاة والسلام إذا فوق بيجا موسى كن تورانغام فني كن قلة موسى سبري على سو أكسبتتي فوقا بانك محمد عليه السلام نقدر أنت سبرنا دار نسفر لنا أولو العزم من الرسل نسفر على كنسو سبري كما أولو العزم كو كرجسو ولكن كيف جارب يوم قرنجني نقطة النبي عليه السلام
annabi dangi en palle ko tana kaneno fakunti nuwa daru ni su ko ala me magatirni kam porna me fam metana ulul azmi ko ne nonga ajare bienge khoro ulul azmi ba'da rasul alayhi salam ibrahim tampina ko tas no nke o magana makka ko sere o magana lugun makka ko sere ke pelan ko ndo ke kala mamuyi amemu o magana ki on a metenta kon jaranti Ibrahim. Pourquoi Ibrahim? Depuis qu'il est petit, il a souffert, il a ajouté dans le feu, tout ça. Il est roimbe, ari jarabi ti korenga frère. Adiro mum biya kum partager Hajara idoke Sarata idoke rembane bega maga Ismail falamma balagha ma'ahu sa'ya Allah ta'ala takhrusi. نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن digan qannu mano ibn Abbas ko mutamudo fo keti Ibrahim ali preuve ko naam ode mugo metti kenyani naam ankenti Musa alayhi salam. Pourquoi Musa? billahi me bangi jarabe nde kita naam keti Musa Ibrahim kotana koninti Ibrahim kenya nanti kenya jarabe nan kotana kota so bada nabi ankati Ibrahim skali dome ankenti no le cameroun ankenti no pourquoi nous parce que aga tankar ke sine bana manke ujune ci agi soron kili xam jike su di xar serbane ka tongo dinda batu e soron tongoni ame goba soron tongo ndi em ko après ça akore nga arena kam tongo ndi da armenda naam kusu jarabi tampi mais Musa jarabi nan kotiya kana nabi de kenya ko misalu mutu Musa tiktora gebele parce que Musa la nabi jarabi ittinte nyane mi Musa imena la timene Musa ibn Imran ko daga fait tono ngi sefene Musa na la timene d'accord filandi be gano Musa jarabi anya gelli Musa gemeri duna Musa genir duna prente nyani amma gana jida gana nyani gonna terna akem prente nyani kalle nyanya du apa ama jutin tenyi meani lemme ngana nyari go yudabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim ke jarabe nyanya du jarabe nyanyi Musa du ko alayhi salam gella gemeri imagine kono no jarabe ngenya du annabi alayhi salam jarabe me yadu kunan tandari ne kerna kenyi fabenya Allah kengana timi qur'anya ndeberi agumu fabenya kenyi fabenya Musa alayhi salam jarabe nya kendu ko agel agnari takalla soronya murundi igana wor o bane nani le annabi alayhi salam sa gende sugundi hare telephone wala silence nga s'il vous plaît pourna on a se fait misengara inshallah kempala ni serin anan sigindi ni digamenga ane concentration be gana ngane bakam maga annabi alayhi salatu wassalam ageri amade sugundi amina de sugundi sabe gakinne halima sadia sagani ma nga sugundi me Musa nalli tongnyani me aregi sagenga gelas akota Allah ta sedi fangen kam gella bange kota ni mageri Allah taala de kenyako me Allah de garantia ati sagenda soit Firauna itine kernia min ke Allah kite nyamuru nde kenya ko kala daru ntalla gana tine metron kum memba gana nyin ko la nagane pre abaka walla sol so sunde fosulan dalla galen kabana wa huwa ala kulli shay'in qadir ala yasuda naam Musa alayhi salam akenge bange ko tabe yime Allah taala no sa gelanga tekana skala na nakul min garanti anni sugundina Firauna ya genge anara fankamura ala te fosu de ber har bana lan tebak al amru bi yadi fini nalla yakiti ولكن قال لي سكان أسدي ما أنا أسدي نسأجني نكتنا إن لا ردوك نسأجني نكتنا لا ردوه إليك نسأجني نكتنا غارني نيجي نبي نيمنا كم رأي أنت كلا أنت كرنا الله دبان عندنا نحن نبي نيمنا tapi كان نبي نيمنا بفرعون غادي كن نيمنا فغاري خدوا الله كرندنا دوكو أجري غادي ساقني لا باكي دوما أنا سدي فانين أسوفامي سجود تنتان كنيجر نكمل جيلا نغارين غاسويني تلي ما قتل فرعون البلوغان أساقي كتير موسى عليه السلام أنا اللي برامبي أغاورونو سرنا اللي كرامة ابتلاه الله فوكذه موسى فقضى عليه
ade soronya bugu meita yogona tu wakazunde yogona tar gomore ade boksa no yogonti lakamanyan almulakama kenyan gomore la raban kam me wakaza takanga be an kan sagal sa simbara ade nyento kundunga takara après aritu nantinan kerniya abugo khaifan yatarqab aga jaribe aga kannen no adaga matati gernya no kubari nagani ken kama kasino manam metani keme so gra be gona me so ara sino tamikati man shoyb magaba mari sino segi katiman nanda ya aslan ogona to alhamdulillah mangma tu na intantirne ko mena pour ka musa gere kesina nga intantirne me intantirne aqida kay non pami ana lo kenjare bi no nga alayhi salam musa na nyille sagene na likati firawna alla de jarabi tanati sinaga do nga firawna kam alla majabada نعم سرق كتاب فرعون قارني حركي ينقارني وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهديني تنغتل فوسنا نورك كوتانا غنا فانجي قارني بوغي تنغتل فوسنا فرعون قال توران سنينا قال لن يغنا الله قال فرعون يكون الله تعالى مجابك نجارب كن سوف لكون حلقي يجي حلقي نفانين كتنا لتا موسى دغا ميقات ربي ادي كمان جمال لما agari na denyi asron ta kande suile muno batte ide nanya auto ejulu igabata ngire ke tampiyo sunya da gabatinga mo on su deberi alla de kenne masunya hakulli ken tuga de nyake na linanya goto iti samiri ande debe mari haruna na njigi mei yabna ummi atimmi laga ngil laga na nyin kollanga nsefe idanga musa alayhi salam analli gadi sorobe nge tongondi ni khibare nalla nalli nanyilla kusundi de debe nganti watte gwana musa sarahu matanya alayhi salam الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما غارني دونتم بلا غون سيغرون تاغون بلا غون يعني سرنغا لانغا لي غوندن دبر نانغا غارنتي بيسري اغستي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها موسى رجال بكيغانو Allah Ta'ala nanyi letini Musa gerega kubeni bogu Firauna maka koma hun kachenga agerega fubeni tumandi nanti ndaga iri nyinyala yulaga ardul mi'ad Kenya ni Palestine nyinye Kenya ni kharufu mena kharlin ki mrafakate nya fainunga lenka dumbe nya fana ka silami ni kerni misile no puruka ni mulla silami ga no kuswa na suwa bogunonga tipeski Kenya nyalla da laydu lego kunyara nta ardul mi'ad kada ganda laydu lega kada kela dube ge konkurane de khar saytiya na nyalla da laydu lega silami ni nyara fubeni ge de Musa kota كين النبي ده قرآن ده سورة عن كم كتاب بانغاندي ده كم كتكين قصة حديث يقولي ده كين يبي كنا كم كادو النبي ده كو ننتي موسى عليه السلام كذا دودا من كتي موسى وكوان موسى كلا ده كم كده معنا يبغى بتة كبار يقولي أسوبر دي إذا أمت خفت خلاص نقص سوبر عندك كتير تاناكم هذا كله أسورة كيا بتة إذا تي أكونه أسورة كيا دبرني بس كلا ده نجى الله موسى على فرعون دي جماعة لكن موسى رسومي شكرا لله أتي نحن أولى بموسى منكم وفي رواية يقول نحن أحق بموسى منكم وقواد موسى قوى كم رنيني كيف لا يدنجر السلام المغرب من الفجر دعني بغاليك تبت كأرض المعاد يقلنا إذا منكم موسى تندن كمان نندق جدا فإن فيها قوم جبارين ولا نتيدن الله تعالى قتيدن إذا نيني كهرامي كمان تنغتي سنين ترونانو ياتيهونا كنيا إغاتني تياني ين كما يكون كن تفسيرهم إذا تنغتي سينه إغنا غري إغنا تينتو وكان لا لكن تنغتي سينه الانترن الله تinde harami kam kada ga fay Musa to anu ko Musa fatiki legay ikorono tanaga igana tinto ko debe je hayna on tuma igana tuma ti gonni la mina rente igana ni wundini igere jopano ko be geli sina fana ile nono ini dunyi non Allah ngana kebe ka bana tante kitande tanaga te sine kenge metti ma fale interno wala Kenya ni sasa iri nali no récupérer Umaru Kenya ni Islam ni ngere récupérer Salahuddin Ayyubi garare ki prakenti te soyni en tant que Palestine ke mena Islam ni qalle misile Baitul Maqdis parce que qibla fana ni noni Naam Musa jarabi kesu akio amu ke Musa tumamin alayhi salam kana Allah ta'ala ni ladina khamma nabi ya ayuha alladhina amanu qabla ngetumani la takunu kal ladina hada Musa kama kana khusru bani gele Musa toro ile gare nyasite fabara'ahu Allah mimma qalu lekin qisan ko gala wa kana inda Allah wajiha Naam Musa jarabi na qotiso
موسى أيان جاربي ننقطي إسراء نعم أنا الكتغي الله تعالى عند النبي عليه السلام تنسبر يقولوا لازم دار نسفر على السبيل يكيم وغسو كما نسفر على سكما قيم من الدكورتي ننتي أدنى جاربيونا من بنا يمرنا الله تعالى مغا الله نسبر على جاربيونا الله مغا جاربيرين كما قل ما نكهم بروندي أجن فتنة نحن كنيا مر مسرنتنا الله نكسي جاربي جاربي الله عنا كنيا قال النبي عليه السلام أبو هريرة حديث في صحيح مسلم أتما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا النبي عليه السلام أفوس عن كتاب خرسا سبعان سفن خرورو مسلم بيعان قني الله ديرتنا لام قني جاربينا كم قني دتوغ بانغا كتانا جنوبي يقول دوتني بكان كم النبي لكم حديث سبعين تنغال أفوس السلام من كتاب جدي جاربيونه لسه ما يندو خطانا تلاو تلانgan kini bakke hoyi tenga pankenga na griti der kawan tenga bakke ti antogni nyenya ren kama ma alayhi min khati'a junubu bani suntan kama naam wa hakada wasfirala allah ta'ala mpaga manekum atan nabi danga fasbir li hukmi rabbik seberi talla kiten sure dunge tasuya yalla ganan jarabi nokus qarlen ki yogodin qiri akaman din qiraton diwida jarabi nyani ikina ne jamane ka sino maneme kaytinge maga akoritelle idaga do manin bange idaga modi nin bange sadaka sunte gante de beran ntimma ayanda nga telle ku bange anna sutalan ko to namba kilenya taqidu kan parce que angena ansondo mello kebe kam alla nan pini to ko kenya ma alante fosso sirono ndi ke jarabi be burenge wallahi ke ambura jarabi alla nan jarabi ti watenga amma ga jara kileta nan daga filan ka pen kille kinya bureni jarabi nan kota suwa jarabi ndan kitande bugalla kitande rosoronye jarabi ndan kitande simakati ya baten kinya bureni nan koto jarabi so parce que anga kama na simme sunga anga watte kenro ada ke watte kati batte tout ça kinya bureni jarabi parce que am pas téléphone abaraje am pas perdina kan wala kinya ni jarabi sugana ko men kitanga na sutu nanta sugire allah taala wala annabi alayhi salam allah taala anti annabi danga fasbir li hukmi rabbik ata annabi alayhi salam سبري الله كي تمري الله جنا فوفو سلبري سبري إسورة ولا تكن كصاحب الهوت مرة نقول هوت نيجي إتني بالين يبا مرة نقول هوت دونكو كنيكو يونس أبو المتياني ما يقول نختني بروفيتيره نالين أنتي خوينا فوق النبي نيمندا ما قلت من هيك من يونس أخي باري إسكان النبي يمونج جنوب دبرنا هي كبيرة عند بير كبيرة جنوب إيه دبر من تربير هي جنوب من تربير خفة كنا عنده دفاع كذا من ده كنت كم كنا أصلا أنا إنه كيف كم كنا خلاص أنا قارنا كم أبرع بس كنا والله آخر بارم يعني عنده فتول من هنا كيف يقولي كم بامر أنت بفوندا جلما من لا كنده فرق من لا كون كراسار من ديلا كم وقت دليل قلت أنا لكن بكا كم قرر لهم كنا مفيرني تكيم بالي أيام kenya ando rakari ange serege bala wajundu gorende fenga sakoto ku jamano ku malini anni tirna lande fo sa konta ko ke banan garen kamani takati tigina me tonga nge ba makallan tam ko ha ana qatan nabi nyimu inte kabira de bern d'accord o fa bada ma Allah ke tam ga tirme dar Allah ko tariga fa sa adam rabb Allah do ko adama di kaman ko ta kana kello no kanjino ngono ha كي قالك أنك كرنا منها آدم ما غير منك ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما من مكان فيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه سورة البقرة كلمات كلمة وقال ربنا ظلمنا أنفسنا كلمات كلمة لك يا الله ينبي مرة كلمة جنوب كبير ما نجنوب على كتاب d'accord قولي النبي عليه السلام بدري جاني اجي يمبي مغا الله تعالى انت عفى الله لما عدمت لهم اجي يمبي مغا الله يمبي مغا d'accord جنوب يا ما جنوب فيه أبس وتولى يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك جنوب pourquoi nga fum haram nu duka man kala didin تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
kunan qoso ka de ber annabi de kunan qoso de ber junub ya ba nama garuf men dum se fena gara ke kama tafsir ke sun qoso ke menem lan na to geli malumat nu ku gano ndeko nem lan na to geli malumat nu ku gano c'est junub ñan quand même mais junub nde jarabi annabi nana ke ko futu ndende junub man ti farani na ne bla kan sigi garanya ya est-ce que son payem ne ntaqe kam wonan ti khala tele tari yo na ni wara tege nga ha gadangi me ke gasunu ma kundu gadangi mende ko gada nti tuano de insefa kama me tuano de gamane ko nanti annabi mu khilaful aula khilafu aula murimman aula man alayhi salam al aula adam khalle ke solution sunte adam ne de bernia nde kontare hadisi sebetin tannabi ga ko alayhi salam musa de ko fabara matake musa de take pourquoi nga ikreme ni gana ogeri duno ogeri problème anya baten adam tanne nga kijene fo kama la gele kebe safa kharibe gana qur'ani khara suratul baqara ngana khara anne tunu nante adam baka ma baken sababu njongi tikay allah taala aganya adam tagal ni ko ngade jopamen suratul baqara de jopakan do aganya aybe ko suratul baqara angana pasi kamdun katimane ha wa id qulna lil malaika inni ja'ilun ha ay ne de koy aganyir ni nan to ina listu junde fe inni ja'ilun fil ardi khalifa me kembere nti kempazi wura na gari tire me kay gande ko me ada ma bakken ko yimende pe kembere ma te ko garisme ada ke inni ja'ilun fil ardi khalifa lini fo wara soriya agar ni sori nyanya ren kamma agar na lakitu mutaga sikita ana dabani haqqen tanga ana haramaru mu haqqen tanga ana silamini haqqen tanga ana silamin tana haqqen tanga lini khalifa yo gawra nyenya ren kamma agar na la represent hadamarme adama di romu madama khalan terni alla de jarebiya nde ko khalan ti kharanga na mulana jarebi ndebe ke chef simbra fayta ko na simbra ke video su fayre kundu ke suni zamzam njina me simbra ke video kundu numero pagre marki yogore agna linga da jisuga linga da utanna mini me makala ke dia nim palle ko ita simbra di yonki lunke fina fay simbi buka tina makala ke manene da batel fonne ganarita suleman ganar ke feita na jital angire ga ko ngoro isuga tini ga ko gullo kene lo kenja c'est vrai parce que tina makala ke ya al ay fo bakka ana rabbil karama akona tu seneya parce que ndeke ya ko nti khara lemme anati taxu chaise ke sukama maxa taxu ke kama angana ga joxe ay tele taxa kama ga fay na ñamina mulana taxu me xara anga maxa ko ante tu senay anga maxa ko ante tu senay bu xara ñaqay anati nda ku iramu sulaka me ke irame maxa lakay ay tun kebe gay ada yimin jange be gana gum de be ngata nda ko andati nge kina complet ga maxa ngedo mulaka ya tinna maxa lakay ne kange ñakita dira tay tele lakay kayna law tala ngana tinan jare bina solution sunde alo fa ba adama ade jarebi teya junubu fe ade jaro fa ba adama ade jarebi teya mais pour alante baka fo kana ndangi tike killa wala annabi alayhi salam abasa amma gawana palle koy mais dalilu galli nante annabi amma gawani falle ko abdullah ibn maktum ante de berni dalilu galli nante amma gawana tinde ke haram du kama yage nyani ba asbabu nuzulika wal mamari al qibtiya gal ante de berni dalilu galli nante badri da ko amma gawana nyampi ma gani gawani keriya annabi ante de berni أولى أن يغوانا يكون الله كان تسير رجنا أنس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن أتواني في خلاف الأولى نعم نبي الله يونس عليه السلام ولا تكن كصاحب الحوت ما كان يغدون كينغ يونس عليه السلام إذ نادى وهو برام بقرأ الآخر يونس عليه الصلاة والسلام برام أجري الله تبارك وتعالى أجري الله خير أجري الله جنب كم برا يغنوا مغموم مجهود مقدومني أنتي ما عندهم كذب منكم غدا نكو غدا أنتي من فرقنا الغضب أدي الغيظ أدي الغضب النغا مقدوم بغيره ندك كو غدا من ماكو كون كتا ساغاندي كاتينا أنكيلونتي الغضب الفرق بين وهو مكذوم الكذب الكاذمين الغيظ ولا عافين عن الناس لما كنت على كسم ريغونينو جاريا يغاني جينغا مغا
comme gare wada ga dangini ako si fenti jike jogaye songa kimra isalli abutu mais kunyi sikita ya gare ko sti al kadimin al ghayda atakadhamtu qaydi wala afina anin nas ati afawtu anki wallahu yuhibbul muhsinin anti hurra ala kan wara honni ay ikunyi sikki ayun kamma ya aslan ndeke on to ku gere qur'ani tanga mo gobe sahaba ni mautu kundu o gere qur'ani utu mo gobe ima utu kundu kenya na kore na fakinyo anno kuya walla qur'ani yo yin kolla walakin ona contraire mbani ade berni sahaba ni qur'ani tanga kundu hammi begere Huzaifa ragere ishara ndeberi Abubakar kiyo Usman safanduko ikonu qur'ani perdi yenyay parce que qur'an tanga non pogo be fay kala be ko sahaba ni logo ko kumo o kalle wila milo qur'an drusinda na ko nganda me kebe ga yimme araga kebe gollini tebana sahaba ni kummaga angana aye be ga nin kolla angana contraire ndeberi qur'ani na langana aye so angere tanga angante gollini ta na langana كان النبي عليه السلام يقرأ عائشة ترني عن خلق النبي عليه السلام فقالت كان خلقه القرآن النبي يكون قرآن صحابة اللي نكتب النبي انت دعني آيو كرجي آيو تمي إن النبي نكون كونيدا ما يتلي كان يعني كورنغو مندي إن سفا كمان نكو توا أنت الله تعالى يقول سورة الأنبياء ننتي قرآن كفيه ذكركم بسوا فين كونغي نارو نكتب كونغي سيمبرا كونغي محمود كونغي نجي كونغي توانو يقولي كنا يدعني نلوتو كوندا من سورة الفاتحة إنا غرارين إياك نعبد وإياك نستعين إغنا جوفنو أغنا نفوتنا يا إغابة تالا جفيني والله إغاتوبيني كتالا إنت دنجينو بس كافاقرين نكرتين تغادك إغنا كنا الذين يقيمون الصلاة إغنا إغاقل لغا سلة ندبرني إنا الحمد لله الله كينا إنا نتبين كينونا إغنا تنانتي كنتينا إنا لا توبك إنا توبي توبة إلى الله نأكو أنو ترندنيا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس أنا قاندا أولي تانغا أدو أرقام أولي تانغا ولكن أريد تانغا بالحفظ ما ولكن قولن كروما تانغا تهربان أن سرنيا نينا غاسيكي أغا قول بلبرنا نترني كسورة ينمي باوي ما عندك كسورة دان كباكاي ما ماندي ويل لكل همزة لمزة نتي ما سفن دي لا ينا ياخن دو كيتينغا واتساب نيان الله كيكيتي الو ياغي ان فايانا را كمان ندين مي كسورة ياي مسينو منمي ما يمفا كون نتي سير لانغي ويل واد في جهنم غدنيا نغا جهنم باي باغا سيرندوكو سير لانغي سير حلاكي سير روانو غونغا سير به غولنغي كننا فاي اودو كبدن سورة ياي منيم ولكن قران ين ان قراننا كمان لانغانا ولكن يكون قران يقول لي تيا كنيا إبقى نصورة بتانغا أنقول لتي كده كده بتانغا أنقول لتي حتى إمام سعد أنا نرجع أصول ثلاثة كجوباري على فيني نغتيكو أتمنى العلم أن كمان تعنا النبي يمنتو أتي العمل به أن نقول لتي ما أكو قرآن توا غموي ما والله أنا تكون أقروني خرجتني سوري سفاير سازا من كنت كوانا ننتي قرآن يعني من كنت كوانا ننتي قرآن يعني أنا بتنغا أقول لتي كنت كوانا كني ngene sere ya mulla sere be ga qur'ani présenter ngena haraka sori wallahi ke golni ti qur'ani yimma agna isefena yaqulu al haqq ani tongu yakomo agna yigena yaqulu al halala ani halala nya yigena ay kanna halmare ngatti meduma walla ga ma sefendi ni ndetu nanti janka ko tabe ke gede suratul hujurati agede tanga ina falla rabbi gelli ke gede suratul hujurati tanga ko tabe nanti ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi ngana nguranga ma sefendi ni nantirndi jibi jara naam est ce que ande suratul hujurat tanga wi agranna mu ngana mu jibi ninki tumpili subakaya parce que ande tanga Allah sefenya Allah ranka bayani mande de beri sa ko yetampa ma gharraka bi rabbikal karim man nangira nya khalla Allah ikun angitu aussi koy jamane ke na luan kara koy tago amutu sorobe ni ngana formation fimo ke de beri poids fimo ange wakati be anga tumana anga kawa kilometrage nga kebe wutu mema radar ni kumogoni tu amandi ni kwangi anile ne mogobe to ange fen taygo wallahi police ndo mullaga na Kenya ni simelo qur'an kenoko agedi laga atini premier ko ya ni premier ko ya ate même ta premier poids lourd fimo nyani magande fimo formation de ber time o ko an kawa ni dema parce que c'est le gade fimo formation de ber anke na ko na règle mais nke fimo ken na fante wallahi police ndo ko nginda
ma tinte ko yimme bakena daga wallahi ari direct jankan de qaswanya ke formation ma police mpagera yera jamane gera oui tu peux se rappeler que parce que ngana premier bien coup de vérité tout ça code du coup de fait mangana refimo ke fu ben gele de beri yetu xana qaswanya na ku fey quoi khaya su xar moteur ke wurle mo xaranga ka wa wurnu mo be asu an ko ngina ndanga ga fendi wallahi la femme tu jankan ke bagari ke direct ti fimo ke fimo ka lan d'intérêt pour quand les fimo de jamais de la vie ati parce que c'est pas la peine mais ke bagari qur'an ka tanganga ti ko ganyin ko langa walillahi almathalul a'la angiri woro ga tampie be de problème sino nga parce que qur'an no yimenya anto sondom nkanna umma ganya allah ta'ala ngire fu beni la halan ko suratul jumu'ah no qatimanne kamathali alhimar yahmilu asfar parce que qur'an suwayin kollanga angana tirna ayi suwayi ko koy ferenka seretim pakanya fama anna qur'an kere na faga makangi akenni likenya ne ta ke like ke bana ke ne tunanti like agna li nganda faga kaminga angna fere ke tirman nan kama ke like entampi andali nganda faga doru jura ke like kana kenya me kange ya lube fe aken defozu kama thal al himar yahmil asfara Allah taala ni fu be ngere tawrata tanga ime gollite hide feru misalu subhana tawrat fu be ngere tanga ime gollite qur'ane be ga gam posta so akengeni e kitabe be gam posta so qur'ane yani ay be gana ken tanga ime gollite e ke be ngere tawrata qur'ane ha posta tawrata أنا تفهم لي التوراة التنجا إما قل لي الله تعالى أنت كمثل الحمار نعم وقت القرآن ينبوس كتاب كتب كوس ما كان يفعل ما كان به ودكور حرف باني سجاي براجو تامي ما كان به إبعنا كن تنجا ما قل لي تي كم مثال لمن بس كيف فوق نامي سالم كم فرق كم بسيبا أنا ما كني أصلا أتلي كني direct أتلي كني ولا كنيا نوف أوغا والقرآن وانت كمان نقول لي القرآن يا لو كم بلغ سربي كده سورة سكيبة تانغا والله عندي ورو تانغول لي تاني انت كان قاتني قل هو الله ونسول القرآن يمكن تانغا لانغا في لانغا بيقول لي بل كان سورة الإخلاص كتوقع أني كلامه كل أنتني أنا مغز درما قاتني الله الصمد عندنا قلت لنا لانغا لانغا قصنا كتفوتنا mais c'est pas la peine hein que Allah samar que me fosse nangor fati angi ko tani tamide nyeru ghayril maghdubi alayhim Allah butun tonga sorobe manena Allah ke buture tirni nena nanti ko yahudi ni de misal on te de ko pour que Allah buture parce qu'il est tonya tu bara golinité manke anka barampa itanna seberi tongun tamma mangi kongo Allah butun tenga ngrampa do Allah ngana tani tamide nyeru ko tanti kane o ga o sallu ko gante ona fana wala dalin adalun kunni koni sorobe ni gesanku isanku pour que parce qu'il Allah butu mo gato awanti ma naam ko nasara ila Allah butu bidorel to awanti ma mais anke ngafa ki ko ko tasu 17 fois angalla batanta jira ba wanki mo ko tampa do Allah ngana wala kenyan wala misalu nyani nga kongo kengro no qur'ane la tenyani mi ano yum ko lo kuyai ko tawrata ka ni kuyu munga mo be ime gollita Allah tino ko fernu ente to ko misalu nyanga kebe Allah ganna ta ya ayuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaga fu be ni ko mo kan te gollinti kabura maqtani inda Allah awla mur nkutan awla kay kabura maqti Allah kuté Allah kutanga besidu tu angono tirndi o sullita ko be gere soranga kebe tanga nanti ayube nangi di wutu angi gollita manga be gollita be se to gona tona examen de bere sere sun de kisini sere su su xenne o su yon kana ko menno ngali be ge wakile nanti kengi kitam ngere soro be tanga gollite so amana kunyuka inda ayu kere gi tanga tinane ba wara kunu foko no jikku ni ngom li to gollite kem pare inte fotana kape igena kore parce que gona go fa problème atalangi ne do inte dangi ni karago ka ila yaqaso wala intakarna nabi no qali salam pourquoi ayu keregi njikunu kunkori wala igani jikungo mine nar kurogo tan awtan nabi ma an wala me foge be uti qur'ane mi de golle nge bende ber o ko se fenya ge pala golle zero ko qur'ane to gonyani ha كين قاتني هجران القرآن هجران بهرفت ننتم ناويين أغرب بهرفتو هجران العمل أنك قول لي نتنا كم ورنا تغنى كسرنا القرآن تغنى ياو من أمة كفوسمو جاسن لكنتم خير أمة فوسمو جاسن دي إلا أجر كتاب القرآن تغفى لودي تانغا نيرو يمه أنك سربي والله كان على كلمة كان صورة تاميجا يمه
mais nanti ken ka bane xar ko mene ma sefende ngono nanti ken ka bane xar ko mene keinde nyane no dama may godin kraga mali nde bloqué direct ne to appel à din lemine nyani ngati mama lemine nyani oui ninda to appel anti ko nati kati flana gen kunyi na to kenga malemine wa ngorata milu makende appel ngutu to na me drofone question qaso ne adin kri kombe fande bloc afala khni seret na numero ati kati anti no wa hakeda alhamdulillah yeredu fonne parce que qaranga makende ko lemu gunta wurot ante dikya kadi gante ko ngure mawrat imawrat agana gara ko lemu gunte to ay tawre to e galante kendi di français kenya to gena serebe di kende kemara ima ora no inde gena ko lemle kenti tagere kendo ko wallahi karange kendo khoromo ko ha la hawla wala quwwata illa billah no yogoni ko antino ko fe ikunyara katana yimbenya itintita c'est fini ولا تكن كصاحب الحوت خمغ نخوي النبي عليه السلام أنا دي يونس الله تعالى لكن قبارن كسورة صفات نغو وإن يونس لمن المرسلين قال لي رأى أنا القرآن ده قبار السوق نيريني قلت وانو لكن يقول وغرام وكيف يقرأ التفسير محمد لمن إسماعيل أتي قبار السوق نيرنا النبي قبار نيجاي أنغان كتاسرون دي ما أدين كتا النبي نيمك الله خنانيا كملنا تيسوز ما عند النبي نيمنا كن سفيان كمونا وما أنا اللي سفيز زليخة قيسا ولا قد حمت بي وحمد تانغان كتارنا زليخة كماري كن كجنة ما قد قالوا يوسف كما كن جف أني راك ما النبي نكبر بس كالله تعالى نيمانتين النبي نيمك لا أغلبن أنا ورسلي ها نعم أتي وإن يونس لمن المرسلين بيرس الله كنا غاري كيف فاروكو كأني جاربي ينكو هكذا إرنيان خراجل اللوتي لنوه يأكونكو ننتي متومون ديندي أديكو ننتي إني كومونيا إبادنا الصالحين نكو مسرونيا أدي جاكيا ما غافو كلا قاري سورة أبسا كيبا الله تعالى النبي جلغا نغنغا أتي كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر واجن دنيا نادبر ننتان نبي نهارم أرمي قاسمتيا عندي رو كونترير نغو ها ديرنغي رما بيرس الله ني دفنا كندوا يونس إذا أبق برام يونس أجورو إلى الفلك المشحون أجورو نلفور النغو فساهم فكان من المدحضين إذا قرآن دبري ترى صور دبري آيات غنبو إذا أتي السيد فالتقمه الهوت وهو مليم يغند يونس رك فلولا أنه كان من المسبحين يونس أجمع غنياجينك اللاتو يرتو أمون دمسو للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالآراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين يقطين من يقطين سيرة سيرة ما سيرة نفذ سيرة أو كوزر سيرة تقرأ ربك دي يقطين يرتل سيرة خوي كيف كان ينونو ملون كو جي در سيرة نديرون قرآن كوسيرة يا أتمش أسو سيرة يا مت نكمل خابو فوز بنين أسو سيرة فتا منو كيه منو مولى منو tongire mono yo sire nyane me kendo kon president nanti kende sire nyane ba khollem bakari membakari yeme harakam membakari ah non kuda kan e o ko gale sire ngene kebe jeke kebe ga yigene o gar no fotondo dire je kemba nan sire anga to kula sire ta fotana su keban khollen terno no o ko khollen no khollen o kan na ti sire o ku gada ante ayo ore ko khana gada da muden aga nenu sire ya oga kebe igana to je kebe gar non tere je to ko bamra tini je mais oui sire o ko tini sire tongere sobruke ani tongere parce que tongere le meke fe yo yegil so koy ci gatni sebere ko to baka tongere le meka antu ko kiyem mo a folle ma ngana kara ken no ko gulle andira la kane kam mo itire sebere mutu baka a khagate tongere a contraire ni sarana kiye isumbana iro mungu tunalla tibakame yo ko na fitita nyani ba non ça c'est fitita kan man ta kan enuna ahaneluna
afiti fata wow are serefete kay serefete mais ken kan sirien aken segene de yitu wala gonati nenu yitte be kan nenu na kamana na fendi parce que ñexen no nga mo ko be ken nan tonni agam lana koy jidim pure anam jidim pure ngal khaku me fromere mu selena ka blogan ati kendo kembra me bon tanjanti angana jidim pure ngori saket kebe gele bito sikinya amatu jinna bagandina angana fata anga yankana no mais angana bito sikimenya anam bagandina alla temberno no pesronya hajune jike kenya la gana kara bito dan tanto falle kana daga fangulla ko ngawa yanga yankana jike ne kinna kaya kana bunu no anti to no nanti jidim pure ba to jinno jamais ante walla anam bagandina mais angana yole nan pa yankana ma no mais anti kawa finyani nani an côté nyani tout ça ni rek yalo ngam ni rembelon ko parce que na fangi mais anam bagandina na daga an seconde fait xari xari nga me rebele son location de fait jikeni su wank na ga teli wara fo fon karo na su bagandina ni to ah ati geji ken hadida no ke ba jin ka du fumbe ga jin oui no ane bagandina angana jidim pure ngori wallahi angi balla hadama angi duma ga yankan tempa jidim pure bito sikki falle Allah nte ketini no kusa kan te kutini an qari solli lemme qari solli ande ketene ta ale la hawla wala quwwata illa billah ana sura bote na jingena mbelen ko amar jidim pure ko nanti jidim pure ndaga khabra no bloga ne kela kenta kana bunnu ngene ala titele no ko bloga ne kela kana bunnu yo goni de kana mana ko renyante la ganga boku gana refangu kula ko gana mana ko la pero ne pel no ko out na kusra kebra kutukutina na oui wala falaka jigante jofene no ko be ko sina rono ami kutina hada maram menga kebe ngaytini kenke a fay jimma ga kundu na jike fa ampe ndini ji kawa finyan Firawna ge halaki Nil nanti Nil ni ko filise Sudan Kenya de nkede urum man ko nkede tuki anante hadamare me solution sunte no ko go gati ni wadi khalwa nyani ku o ku bangenati to ku bangeni santri nya markaz tahfiz Quran tange no ngati santri Mali Senegal inati daran Mauritanie tini mahdara Sudan inati khalwa Sudan ngana khalwa muguta Quran tange no kunu iku debu nyimene antaka kanne ma debe nyimme debe mumanta debe ke khalwa wadi al-fadil khalwa madani khalwa ke debe ke sunu kante ya gare wala lemine khirsante wala hijabu gante jamais qayli ata anke nanta te anke nanta ta ko musa ya a qu'est-ce qui récupération appel yo parce que ya garu ko na ta ko ube jarit ni ta ko appel ngana ran na appel no c'est bon on va pas grave il faut la tavoir d'accord et amara ma kene jarot nan ta ko kani fay d'accord ok merci natu nanti kan lenganar aga nan krante lan no nditu Kenya wallah o daga anya 2013 o daga khalwa ke parce que khalwa solo be khalwa mo be ni to ko safana la katre murajam bale de fenya de kana daga nunga vacances khaso kana nyano mais université nya sikki khabira di ndaka fofo soir kaga na tele groupe suga ina kharam ko kini gai ina ka wundu geli 3h ma ile ngakira na ka compétence ko Allah ta tele so no o ga nunga lemini ko nyino ma ade kulliyatu tibunya de ko na meten ga baka Tanzania ade kulliyatu tibunya de kulliyatu tibu doctora ko jara ngono tibu saydalia ngono wala agre tibu angoto ko université be sura tanjike de faculté ni nyeriani sharia ngono doctora ko ngono mécanique ngono nga luqatul arabia ngono géographie ngono kundu matanjike de fokum wala sharia ka sorondro ngono dirasatul islamia ka dro ngono tu sasa o daga kende doctora ko nyale be alante jida
odo go suwan kin ni limpange ke mashallah kharando mu masala ay taxuna ay fayindini kharangana mu nan tan yankatina ay kente yankana ji la tejida man yankan ni ji asudu ta lew o daga o ga tiri fo ga li abani le baka jama ari abura daga janka ji akara wallahi papa gane ra c'est lanta ko kilu ngende xir kembre ngi fan ci kelante parce que ka sawro na sawro su si propose ka na gro man ne walla nge xar serbe gana tu se sawro ke gro ngi lanta tam parce que rebe yi sawro ke kam mawro lima wi no ko taram to nga aguni sellana sino ke ko anke ngi sakano anke uro do akenge kam mon kallen kam xara ñu ma gana sawro ke ko ko gana ngi tanti peut-être aria parce que les fruits kurumbanya amatu fruit no kalle go adalla watenne fe ke a khati ke ngi ke mais que fausse meñe après au dalla taxunu na muru même ci kan ta dangi ki jimme ha wallahi fa amela to ante na muru tele soma wori le go de fare nya kay au université pe sumare ni mo fu bena ka fe aswani no igre khartumiri iro ire bagan sesir mona me kutan keta ani jike no gonga yogon nti wallahi alayya nti parce que ayra munya fay atop ni pay ayra mun pay taxu mais tino kellen tana me dunga yankaro sin dome mais ta abani amuru yillene peut-être amungu de fois geri de wallahi kallen la قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة أنا دمنا فريغو غير خدينا كين قنا كين سيناباني او غرينو ميم با انت قصو بكا انا باسكو كي غنا تا خرا لما سوتي ستريس او سيتون تا تخونينو اذا مو بلين غرادو انيمي قالوا كين سينا قال نيمي كوندو او سيتون تا تخون باسكو او بوغو ان ندغا خدي او مي دروا ان ندغا نيليم بانغي كي او ان تورن ko ton o daga na nyomi دروا ان ندغا après rostiti ina ke groupe sagan aruna ga bagi jama petit manqué Ismaël Adama fa ni il manque un petit manqué mais ni se fait ni soro ni se fait ngare gena no ya kam meton daga imagati nan daga limnen ke ngeli sasa naam kemure Allah ki tenga rantilla mais yunu sagal ni manne Allah de bishara yugo de be na ko nanti kande ninke Allah ya ma kande ya ninke Allah ya ma yunus ali soron khiri kata Allah dinanga ime killaga legeri ade ko tirage metumbi na lo Allah dina la jaba yerni Allah de soro ku jarabi ada ka jarabi ti soro ko kenya Allah ta'ala ngeti annabi da maganya ko yunus amako kenya annabi ka maganya kundunga ono tunu kam mo nante annabi me yakundu alayhi salam taifa ko ta gede ko tuna jogi na annabi na gidingor alayhi salam amenya kundu nga malaika nengera gati harakati ali atila alla nge jikiro munabu ya fu bene garni to ngodendi idin jogi ferempa dele na bakatani ko ati ay fa innahum la ya'lamun intatwa annabi gari makka gadi kundu nyen nabilla yunus asro ko alla di jarabi tay mebi ngana to ngodendi tay alla di jarabi kenyani inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum alla gana qur'an jarabi ne ode ko qala sa'd bin abi waqqas hadithun ala nabi tirli alayhi salam nanti ya rasulullah ayu an-nas ashaddu bala'a ya rasulullah kono na jarabi en qur'an nan qota so annabi ti al anbiya alla ga fu beni tampindi ni li nan qota so annabi nyum nyen parce que jarabi ngana fu en place murgini kenya laban qalu alla sumayya ibaka yamaniya sentida makka soronyani wala luwaye ngai komponde fe gano kube fofo sunti magamba soronga ndiga no kutungine makar ko mene besio muli ramento wara sumayya ga maga jarabe khante tu fonta maga ga tuni ta tuni timini be jarabe nyande wurgini bilal ibn rabah abdul habashi komenyan to ko yimemeni bilaliya me bilal nan tuilenki moko do mun to gore jarabe ke yande bilal wurgini jarabe ke yande soro ñu ngana burende ba xal sinyi maga intiba mais pourquoi ga ganta to qara mun to qorana bullah quraish kenyan are fare pas ne fabe pourquoi
non parce que jarabu begeri katte ame dunga accepter ne dundera gondo tabarati na mutu on to horo me to horo kem pale nanti golle nyanko me nanti ko ken islamin to la nanti ke to ni anga to ko numar aken islamin to dumar fa umar to rana to filanka penno silama khulina umar ni nga umar nyangolle nyande valeur le to ke et puis nyangolle nyande valeur mbaka to nga kati sinon abubakar to gore na to silama umeriya annabi menti fa batu ne keda dara kemre kan kay fare nyino nantana ko nanti muhammad alayhi salam fare baba to abdullah allah kome me kemre mun batten ki yenyan valeur lono to nga kagati ni sara taw hajaraw anasiwo kusu to gore kemre dinan kibare me dinan nyalli agre valeur la parce que angana nyangolle ne ber kenya le valeur lono serenga nyangolle mba le banani valeur lono serenga sino to ke feti toko feti hein ntetu manon pan parce que igana serentirni kon antoko bajibi asu so fetana digan tora bajibril asu kawana kenya kuma alle men ani men khli bajibril la il est tora faba bajibril ok d'accord keto ati keto kasi kameti ba jibril ada minne ni ba jibril ayada kan no kubane ba jibril anki te keto kamo kene mane ba jibril mane akite kena mane kuna mane kena mane ba jibril na mine kata aya ni ka gwari ka ha bajuru siginte anda siginte bajuru taunte bajuru lew ha kare kallenga na Allah ganno dala tondi de bajuru yonki ha atimante kyal yonki de fete ke suguna haraka ngano anya keta nanti efe wala toko ke zero kallenga na ta toko ke tella kallenga na ta toko ke tella furenne mini naam toko zero golle nyankum allah taala nda nabi nyugo ngono ko nabi atinde gono khibaren ko ngana wa min jum lam nafsu salih ma foni ko nganda to ko ke ko nge manante nyangolle nyankum angano tiri nanti annabi nyugo ni man wakati ni tampilere fo wujira nabi nyum ma kada man met mun men ko ngara wala man men ko tampilere krogo l'essentiel peut être tu kenyan faut que ko fo nambire tike akama golle nan ko fo nan nguru nan golle tike akama to ko fe nyangolle karim to ko me kumi to ano goni fati fala ni gari wori kitabu nga ili kitabu mbulo ha to ko feti mais o kanyo kuma ka contraire kharibe gana sikki maqam ibrahim sinab mungkin sigi kun pay donga wala kando kusa sanke ke gollum bonum to ko feti nyangolle nyana ndume kenya ni valeur lo no to jikku ni yani jikku kana be na ngam lana ke ko nabi alayhi salam allah ta'ala ta maganya kundu annabi menya ko yunusa allah de yunusa jarabi yunusa urwa iska gere halaki yebe la yudulla halaki yebe wakati ko nan tayi nyana kinga gatinge kinya yime boku debe malla de jarabi iti sin ko tin bonne be khair nga ya mamane ni tali ko ah na bonne kutu khair nga ida ke balle ada yunusa ge daga aga ni sagene ha keme wujine sere antu bina lodina afalle na yantono hayme parce Allah de ko yananti annabi nyimme ana killenga ko ina khana hakanda annabi nyimme tono na Allah won Allah gana li fo kanda na no kanda na haraga annabi nyimme khairin ma de ritana ni hujja sigindi o kamma kenyan khare Allah dinaka in tansurullaha yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum khana qaymina khanta Allah de mano kenyan ko manni Allah taala ngire yelu munya wara gira al-kaaba defa pourquoi Allah ngire yelu munya wara gira al-kaaba defa parce que sere men no ngako ta ga sikka ga dina kida sere ga ñu Allah ñaade kafir ne to ko me xala ga malaika ñu ngane me yeli mu ci cion yalla turu yeli ngeen dalina turu halati an ken me dala nan ke bara fale ken ala kam
yelli miso ku bogona no meni ania kunari na li touré dika ashabul fil na li ni so halaki ke jama idi gajanyo ku yelinge la hawla wala quwwata illa billah وهكذا نعم لكم يونس عليه السلام يونس جدك دم به الله تعالى دمنيا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يونس بان يسرني حلقي ينالي نيل ساجني فلو سنو الله حلقي ينال دبار متانت ساجني الله دنيا كوي موتو بان يدنا يونس سرون بان يدا يونس أبوغو حلقي يكوري adaga fure Allah de man jare beriti fure ke gasere gana nyano wange urwa fure ke sikante to kenen fasahama fakana min almudhadin igere musahama de berna tiraz de beri yunus to gonambo ile utile sedi kudo jaman nan kisi kenya ni to usulu gumungati ni maslahati al-amma muqaddama ala al-maslahati al-khassa jaman su intérêt kenya ni serebana kallen kam jaman su intérêt jaman su mun nafa kenya ni serebani nafan kamma jaman su ga tore ne dan ken baniya enti kenya ni koy kille anke nara mobilin sigindi kille dange ento jaman su mun nafa ina rena police ne granawtu na len furer parce que jaman su nafa ni kille ga fendi ma kempe yunusa allah tabaraka wa taala halake ke arillandi atide kay katti keme wujine sere 100,000 keme wujine sere aw yazidun to anon de se fege be kore keme wujine ke sere mbatinga ibn abbas de ko nanti bal yazidun kanu 100,000 wa 30,000 keme de tanji ke wujine hada mareme afalla ri khaykati kunye nako nanti kande bi yadillah ayde nyana gadi na ko baga baga ko bane gadi khane ke famu kam ko annabi nyimme gantono nga koy halake ngel akendaga adaga fallalla rabbi soro ko so halaki ube anan nino nga alla nari na ken kisi baka halaki yen no kanne tongondi de lono seren sandona aske galim ba halaki yen nan allah taala ngere mawdi be ko halaki yunus akem president mbogu akane halaki ke abuga wuri khara agana nyirni anti ngako ni kita ha abuga wuri awura abuga wuri naam allah men nyamere kinen nan tambo ولكن مسرو يغني كان دي نفايا باكيكي اغني ساغني الله دي بشاره يغني كان دي اسرون سوتون دي نعم داكور ساسا غكون نفهم غاي من نفهم حلاكي كي بانتي مبام بالي غاي من حكمه يغو فامانو بس كو فخر نغي بول لاكنيا حلاكي كي غنال ني نينو والما حلاكي اللي دورا فلالا تي خوي لوتي سرو الله تعالى انت قامبو سرو با ملائكه نغير kambo sobo farni e kaylandi tiya idi kitunya rondina aylandi itide segendi makamu tilla rusi malaika nun toronya na khari selundi wulun kharu khanni kembere de ko ci nyanyan tembo ni nyangure ni ilanda kam salum soro de kunya tundu idi halaki bakano kun d'accord sasa alla me nyamere ken ko nanti yunus ambugunonga age bugunonga nyegende daga agari na dinya Allah taala ndasoro adikanda ari halake ke sagandi khane mane famunu kundu ya ko fa garangaw ko aketa law na ganinu ma ikun kande sababu ni me aganyino nga halaki ke kage me bantera agantono nga halaki me d'accord nali alina boguno walma adaga falena halaki minda kenge soronyi me tongondin allah hinno ya oda lankute ndeberi annabi nyimme kay me boguno nga khala utaala ndi saga bo agani allah kitenga nanti halaki kenti kita aw sagen annabi nyimme qale laydu keraga annabi nyimme qale laydu ganti ke wakati halaki na solution sunte parce que kage me tongondin ti allah après halaki nam bante kenga ne mane simara kata ne binyimu ha itna metongo d'accord ana binyimme ke daga imetongo ndindite parce que xonna nyani imetongo ndindite halaki ye kayille
afalle nyegende tonni falle Allah taala la akisare tangare ila ni katasoro na nyime tonni daga na yema ko après hemana ko ngwan après ali tinima na ali tinara anta halake ngir na mer amuru afa mer mais aga sagina de ni tongo dindi ntatuma kadi ndiga me ke system ke fa ha kama fam parce que Allah bani halake ken ci kitay baga baga teya madala do nabi annabi me ke me boga wure halake ke kana bantena to fino we tongo dindi ka itna angere qaragana halake tara ko intana saqqi bani abogunonga age boguno halake ke ga magariga aboguno halake magar ime tongo dinda ga ile kata ime tongo ni tinman wala ange halake berna amer kin se fe bana sagene kate me aga sagene ga darinya Allah taala ndi tongo dindi itongo dindi ti halake ke yillande nya sababa ge tongo dindi ba ige tongo dindi igana tongo dindi Yunus agana rinyana kate kammo ali salam inyana kate kammo ha nte ma gadim pam agama fam ay no agani bakino ko agani bakka ko tabe ani ma kammo ikun khonne nyani nte mulla atori nte nyambo abutu nte nyambo makenya fe mugadiba abutu nte nyambo atori nte nyambo makenya mabaga ni debeke nse fe gada Allah taala ngire lebi sura gada susori abutu nte nyambo bo sasa adaga halaki yambanta garna de nya tongondindi mesrebe ganati keni tongo ambara wala malla tunanti tongo anyana kata kama ngakamo mani khanna ketana ko to fotana swa parce que Allah wara gere kebe ko alli dankana wote Yunus nyagali ntenya li nga presena na dugu keta ganar aganari keta ay baleri yorone nan ko to daro agni maga mogobe ko ina yogora ganara garo kasonga après anali tui debenga jankaya ni tongo kama nyamulana deben kisi ke libere ko ta deben so ambaka ha qoyiti Yusuf mo age bange ko tabe has al haq tonge bange ko tabe Yusuf gani sagira nya kammo mintit ma khade Yusuf bakeke khade amana ke fa musiri ha ali na li khanu ta parce que jaribe ko ran khanu nyari tini ya gare ko adi kina fa yo khunno wallahi jaribe yo go agar na gar kina khonno ko to o ta khade may go nation ati wallahi ni kina tu meme ni kina tu nanti go hore ni nankinge ke dingira kinen daga karaya kinen daga kara bum premier confinement ke kinen de 4 mois nyana me ko ta sana khilla nyake ngamul lanki dem pankern ide ya garenge ben proposer wallahi nke nekke di le mun to kono 4 man ti gare yahi agira re khamna ko to fotana mais amenya tu ameni go ke tu ke dari be gamara ya gare go gare ke are ko minda ati kina jamane kere wallahi men yatuna ati kina imulakum ige wotia tasyonya ndeki palante siki kina kere are yotane wankina ane igandi tani ana utana sogondi tani kama ko lebene ana yimeke wasa ana nyanga na sentana me ki jaribe gamagar wallahi ameni kina tunanta ke dingira ina la kharal lemme go ino ange tu lemme kayin sobe même ma ngana ro problem ngako ta bangerna tunanta lemme ke gene remmebe jaribe nyen garangi nga kitena no kongo angetu jaribe ke falle na Yunus awundi ken jaribe falle Yunus agi sagerini iyera gana mo Sheikh Simbara kendo igan kanda jonga direct fu beni ge dunga walma halaka inteba makkan ko nanbe kanu kam mo fatu makka falle akhun karim wa ibn akhin karim ito ke akomo akhi sire nyananga akhi sire lemme ndi huneni gata ngi sonda daga ke fa nabi alayhi salam ha mais nabi bogo age bogo abogo falle geri tongo ngora geni sagene na li fatu makka raga annabi da kellege mogo ale fotana sume bal kenyani bakke go khairi nyani bakke go atore nanken kamma me fallan ko nya khairi ne koy ashabul uqdud gulamu kellemene ke khibare akenyum kinto re manya sababa ummange kanda falle alla ne deberna na tora yogo tuana yogo kamma ken tuana da ken tora kamma ka kumpara gana tora ne me yimoto mpa ina fanki tadi fa sobiniti figebe ay anon
il faut que ba découvert ni tout mo xale refa wa hakeda yunus akisake ku am pamini anogonga afami ogar ni no ko Allah ta'ala ngeti falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun yunus agam magani aginke Allah subhanallahi ko ngin deberini ani tokhini nyegen no ma duna gangiri ko tabe minga daga suwundu ko tabe nyegen nara ka tcha waydal qubur bu ikrat nyegen nara ka baga dakot na'am inde ko gada Allah ta'ala ngeti wala takun ka sahibil huti idnada wa huwa makdhum inti kadhmun man memngo inti man farquna bayna al-ghadab wal kadhmi inde ko gada Allah ta'ala ngede arjanna laydun ko sorobeni gibare ndanga surat al-imran al-kadhimin al-ghayda wala afina lin-nas itikadhmun de ghaydun tabana buttu ga agana bugana gana ghadabu ngabutte kenya ni sero suga النبي موسوكني يقولك أبو هريرة حديثه في صحيح مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصيني قال لا تغضب قال أوصيني قال لا تغضب قال أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا أنا كنت أسيكم أغاتنا النبي سيرغن نكني ما أتي مغبوط النبي ندفع سيرغن نكني مغبوط سيرغن تاسيكو أغاتنا مغبوط كمورين النبي موكبانانتي butugaye osula serasunta yanga te butu mais amma kanya gada bunya kenya ni oga o nkeda nga o kana hadise ke wuro kongo o magatina tande bi tigo na maga butu kellan terno hakile mais serasunta yanga te butu no yugo lant hadam abuto obligé maga nya butte ke aga tuina maga dine butte nga tuina gada bunni kenya gana tuina wala agana twitter amparni gollo sido berke tan mi sina fan mais ghaidun deberi anna butte ke tonni amma tui ari wosom tine yigo ngado kya mangana butu mo so ma dunga ga tuni romo ko ga tun nanti may kundu andre 20 baba ngana butu mo so ma dunga le mun ga tun parce que amparni diga mu yogo nako ti butu am butu ntengene ngere diga me su ko le ni safalle ame do munyo fa fa yogo ndaxi sanko anya mami no tunisa ko tebenya akama ngira kisan ko da ti wandi ya pengara tire haramu kimbra butunta prani misi be bambara muke wani debeke obuchi ni gere ke kisa ko skin kray debe bambara muke ke gano ada ko nimisi kan ngana de gen kallun kan tinde haram ani meitu c'est fini et khosni sikki so kontere duba aga haram ta haruma aga nimisi dia pe me faut que seda nyanal ya ke ga serin tenga gena ko muke ke anino ati jatigi gonda da galan kri botun kala amba kafia manu fa kapindu ba ida ara na zera ni konsera no okitangia jatigi gonya d'accord ankina tia ya kano katini haramwa mtompe ama kantore igo nimisi ati idiko na ankasera ati omukeke ani ti d'accord ati nete maraka kamela aiso kemu tikete sonika kebem men qamu me ngere kebem ko agede ko ako nini soro mi harame bakandi ay di kina gën ci kefati harame ci mo ko dina sero xamé ni ani min parki parki ko sino ko ni la sero kam zum parki parki ngene ke parki yo ngam dam parko da kesi mo ci ko ay yugo soro ni ko kesi no ko ay c'est ça ci ko ti ko mobili numéro matricule ni ke BC est-ce que c'est le numéro matricule tanga 393 manke sigi kanno xalo ke suraqe ke no ko asigi no haba non non da fa ci ah ti seren sigi no ti jartu mobili ka fa sigi fo mo pa ta kamali mais keke sigi no ko benti me rempa no ti dernière gauche d'accord c'est bon non a mobili nyana kamanga me abana feti me rega yo d'accord porna meterinka maganya ke sahibil huti idnada biramba gira Allah ta'ala ngangu wa huwa makdub nani kedmuni buttoke tore kenano gonya tore kenano me gada bunni agana tuyanga annabi de kenya ko hadise fokona hadise ku fam o galante hadise ku famu mo gosu o game arabin kanne ke ko mi mo gonya tu
kenya ni bire sunga ko ayu ku de fe oni saga ndi katara ben kan ko ni ko ngi mo ko fam ketan ka ngir na famu jankan ne bige ci gonda la ta da bati bitte ne na ma tura na ga gonde le berna ndar ni misafan wayla sir suga ngi butu mais al kadim kebe ga butu khayen tonno magna tu yangata angna action yugo passé butte ken ko tanya kada funga nabi do ka batin alayhi salam kenya nati butte ngana ranga anna la halan changer mais oku on tibi ngene ka saketo soningo wallahi ande ko yenya anda nyakente me khibare ko drugoto karanga vacances nya wutu anna daga anna ko yenya anni dépassing kilia anna daga amen jangi yugo bang walma debe yugo après anna ranga na yirni khanu yamar sorobe ni kina niga wasini nanga ba bire sunema nya kunye bire su prene iga ikontana akide mba tongo yako no me ngaba kindiga ngure bonondi Ismaël. parce que angana ke ko tay fay simene ay kinani ge kara kaso ngene me genirni il fay du soyndi xale finan to ko ngiya non non parce que ngente ko mo nam ndi te fe ko nga nan ko dile o ma me jare alla fi serbe kina de metalla nali ya ko mbaga ko 19 mke naam wa hakeda kenya amari karankoku agangebe amma problem gebe odo yakku wagar ko gona mekka ma biso amar kara ke yagarebe di kina ga mekka makara biso problem ngono me kebe kina ga france biso lungunya kebe ga di kina ga mekka ma ira france ya biso problem ngono parce que arniya tani kan ko tene be wure tumbake mangi daga ampendi angana nyirni an kide nderaga ay mungunu de fo gebe iketa kina ni bigere ko buttengena nya agana nya anna dingira ke chance kenga gatino ay medo manyana khasona kangara annabi alayhi salam ali yagaru ne mera age goto ari khasona de kangara khaso madda gonga batinga la nabi alayhi salam afala khaso geti ma ari simme ma tampile le bito ke bi anage aisha tante khaso ko tanji ke jamati ata khaso tampile le bito ke bi tanji kinan ha النبي عليه السلام ما النبي أقول تانا كنا كان تقولون أن نلقى فين إلي كل ما فين هذا مدباسين تقولون يقولون كنا كين قصو كورة تقولون وقت يقولون تامبون هفوما يكاهون أما أنا كلا هذا كي أما ما تاني أني أنا دبرني وبنا يغرني لون أني دين فكاسين تاني خرجنا إندكا مارسي إندكا ليون إندكا نقطنا خرجنا كامباين كويون igana nyiri na kar kumbito sikki falle kasu fogo santini doa ange tunu janka agenya mo gosu nyitini kina ni bononte ma agenya mo gosu na fay go agante kake ko tabe kumbito no ko harle munu ko santini har ananya ga ta ko na ga do na ko da sanke mara bitena la tinga ma agena la to har des range ange ko ngona tanki den yogoni na kiti kina ne nanti ngamulla je t'aime je t'adore I love you. Amen. Mais c'est la mort me coupe quand même mon c'est kalu dema. Simbara kali dema. Mais on te quitte wa ya kunga. Mais okati si on me dit tron kongi. Ko ne de bernankina kana dala golnya no kadaka. Après midi ga tuma na dimma kebe. Non kata après midi fait. Iga pose nga dimma bandakri. Andan kram pose nga ati. Anki dem pankerni. Ane wale mulla na orang kan lengo manga na tratina ku diganda mu bedna anna kunyi me koy me parce que affaire gana soyenye ko ane butente tana ga gorotini anali mangi to ko fen me ko kunte mulla anali ma farle mu kunte mulla anali yogo do mati gene mulla ina to ko suspendre e fa ba metro ki landalla parce que akna ka c'est fini ikanna inte mulla lokanga simbra de kem vironde be gale wori ali lemunu ku sin sangana agre la ko ga assalamu alaikum taysu idi mani masta kame ken video ngol bere sunye kongo sorobe ni ga effort ke su deberni ako tenyani kenan tawalantini video deberi diromu mais an kana fay na nyaari da kenga ko tanke ma c'est fini o kana ndiga taxuna hadith muruna liko kemme fendi parce que ngene video deber rampa nyime nyorna soure anga kilasu yogo ya ndangori tana tande du ko inta kunya deberi yogo na daga rogot anke nda so accepter ante fo su deber sere ante fo kongo agar ken ko tay godin khirtin ke wosono tira menya allah amenti ismail no koni kala fo beli ngi deyran kibare me ngi memiro mo kharsino no basa gelim kharsalle igana basan kutunge mbay ndina sere kan tono namo kontambo agi ngani li khiniya me soro nyane li pigatin harundi al ikram la yurad sino fe
wala yo angi na mo gosu nta d'accord nti be en tant qu'Allah de fi goro nyanga ndanga ratiman nti parce qu'anki taka tuna kebe ka soron tondo mo antalla ange kawa fingen Allah ti yani ya alam ha bi dati sudur man ke taka tuna kebe ke sondo benga ange la to de wala kundi meni aslan usama ne gon kiri kafange ya maka kafira gatini ya keri kafirin kafando ta la ilaha illallah usama de keri النبي توسام عندك بعد أن قال لا إله إلا الله أتندك النبي أكون كافنا أتي أشققت قلبه عند الصند من يبغى غير تكيف بقى أسامة إن كان النبي تنين عند جارنتي عليه السلام إن كان النبي تنين عند جارنتي أكيد نني أكتر أغنى فاي خسر لنا أتنا وي أكون بس أنا ملينين كري أنا بندقتي عندك كري أنا بقول لك لا إله إلا الله أديكوا أكون يني دوا كيسي النبي تعالى أشققت قلب بيرس عندك تاني سكابا أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله أسامة عندك ها أنت لما قلت لا إله إلا الله كيكون هنا الله جمع غيركم النبي أكون وادني حجنا أشققت قلب عند الصند من بوغا بانغا توكي بغاي أكوفا ميزوزنا ما صندمون نغنى صندمون إتي صندمون تو أنني الله أتيان يعلم بذات الصدور غادي تغام أما كل هذا دول الله بلاسي يمكن محمود ورتنا زوجنا تو أزد نا خنچنا ورا ناوتو قال لي محمد فاتحه ما ولا ضالين من غير امين لك كم ناني قري الحمد لله انت محمد خباري ما عندي انت التفسير نو الله المستعان ولا تكن كصاحب الحوت يا عندك بس انت سوره كيرنا لين كان قوا تفسير كان سوره كيري يونس انا ngam lana kebe ko masala ngani lekinde papa yego de meore ngere ga ko bono ko be mangasa ako si yakkan khritile ga kunde menino tan daga karamo fa taw no ga tafsiru ya du wala mamma li ngam lana kebo kino ko falawla annahu kana min al-musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim Allah ta'ala anti yunus ani ga kede benen ma awutun tanyani Allah ta'ala de aywa sirenya goya na place da ke kara ibe ngana dang tana dang ta wona kuru inshallah ngam lan na kebe ko yunus saw Allah ta'ala anti aga maganya ginke Allah fin kongo ani togini nyegen no ngama duna gangiri kotabe wundi nganya na kotaba ni togina no goni question filani no yunus ani Allah fin kongo daru yai basara garu no nyege made kona to nyege kena goni انت ما غير يعرفها بس قال الله تعالى قال له فلولا انه كان من المسبحين لا لبث في بطن اني التسبيح كده بر حتى نيغي كانو غنيبا akane loen kane sara garno nyiga ma ga nyiga keno amenya ko le 2 c'était là sara garno nyiga no d'accord ogana nyamulana kumeni ganari ogana nyamulani tu onyi lekati dogo toronga ordinance nya fayo maga ondaga sogodi dogo toronga ana komo danda dogo toron niko imoto keso dogo toron niko habibul mustafa annabi alayhi salam onar katta annabi dogo toron kan ordinance fayo mago fayite kyamuru dogo toron ka yunusa ani duwa ke ko ngasara garno nyeken no nyab manya ko ngano gon khaya ba kenya na age kisiba on daga annabi dogo toronka ogana rono yitte ngono ga yitte ke abdullah ibn abbas marki nyana kamma abdullah ibn abbas marki ke ga kamma tirmizi de ruti ade pharmacie no gonga ornasi ke fay annabi alayhi salamati allah to angana yote nga ya'rifuka fi shidda angana ni noye ngarifu allah fi raqa annabi faqara afaqo mo hadithan no ati allah tu angana ni noye no angana ro khota allah ite lambagandi ke hadith annabi de kongo da alayhi salam seresu ogana wor Allah gede bagandi lenki fani ko ani no way anyalla toa agero ko talla da bagandi ibrahim ma kal ni kenye hasbi allah wa ni'mal wakil ibrahim ma ko gella gero yimbe ko wada nyala kenye ole kay tenkita aha yogoni gati ade kona to nyere keno gonya onyille olla nabi hadith nga gado olla nabi madrasa alayhi salam
annabi de yugo yogo wori hammin gay ante tiga bakki problem ngam ko be annabi ti nged duwa tu nga xe yunus agere duwa ke ko agana ko allah bakki hamina falle faragu khairiya kenni kanne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kay go men aga zikru ko ngona sama ke kanade aga hammi kan nabi tagana ko sasa ko allah bakki problem no kengureni ay ala isebeti ni gananti yunus anya ko mo drama nge jare be ke bano menga kebe ko allah tu angana ni tampiye wallahi allah angalla ni dukani angalla ni duka ifadillah yahfaduka من غد احفظ الله تجده تجاهك امامك واذا سالت فاسال الله اغنا خطان الله ني دوكان angana allah tu na allah hakuntanga anda ko tangalla nyinino kemte dagana liede anda ko to ami allah ta'ala ngalla nyinino birambe makkan ko ngala khenge gatina annabi kari alayhi salam annabi de ti allah de ti gonya woriswa وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون إذا نبدأ درجران يرين كل أبو يقول لي منكم كذا كم من هذا قال يا فسق سكر أبو كم ولا أنا الله سكتي نيما قومي كذا كم بناوري أجري بنا أقول لك أجري سكني في سبيل الله أفعل الله رجع ربيتي واتد بدون كون برتنا يديما والما دوم يقول ديما ندارو كنيا بنا يفينانسين ما جيني نوي كم سيرو تام سيرو ديما akalla serente kitena ga dema parce que agni no wenga am qari alla no kumbe soro ku yimen naam yunusa keni duwa po gorenya agana goto ta ganna ke ko nabi de ke ko ke duwa na fay wad alla nambo ga hammin no ana illa fal farahuna ndaxe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tomu beti kemene sunte anke ngalla bani falle alla nya senen ndindu atoro mbogo angire kutongurea me jare biye nyal khairi yogo anamba keke yunusa na kuy janka hade mare mengananti ma antero no problem sulo alla kan tambagandi itif bitam binna gomu rom bitam binne nyai kasun ko lemenya kota bani jike ji binne nyani nyege kegere tonni geji benoko nyege ke ayano go ani nyege ke nugulen qoren kayano go ngakati ango tun no ke yeno ma ken ni dura e kibarea nugulen mu ku gani dura no ku yai gadi ani no nye alla gire ga kemba gandi na nyille akhaini katisro anken torno pro kollo problem anga ro nyege no go kemuro ni problem so anga alla na bagandina kenya alla gire ri tido ke yunus ay na lo nyege no gana anya nde ko alla gare jare be litini pro kan nyaagele ani iman ne bi nyum nya katate daru ndar ne bi nyum ku su ko gara kenya ni foke yunus ana muru anal le nyoke kenogo ona tunanti janka alla gedin ke jare bi nte yunus akalle makkan ne bi nyim menyen nyege nyande tonni sino fure ken tesik fure muru na alla nyameri en no nyi awalam yaraw ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa arrahman kampinteo jiwo haram mobilika urna la nyameri ko taba daga natante ur khana kuma mo santetel me kanon ne famu na antegili ndo ma fi san ko ngona sage ngeni ni khaya li jani gole nyani futuron de sokon la nde moto gume go wara gar intani mu tukara le manyani nga futuron kinye ngurollo atilanti mu aga gole ke enti allah nke jofena ono kunga kam onde sanction ka kita parce que nde yagine lela mobile ni atungar ni ka kora kharere ten moto kumeke wallahi hadi moto ngirna baradi wallahi alladhi la ilaha illa hu ndo ma kisan ko ngara ndo ma ko mo ko 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 anda fa ko me harbane ko adin tirna ti modi qaralle ma nyana ko antiyo ati ngamut ala kimoto agi wallahi ndi qara khisa ke ko khala ma ko xamé est-ce que yiri ki tafsir ke me fe ngana khisa kele gere ko xayr na fam adi mutu moto odaga igol laro de benno gakura ari o karo agere mate kada sakimudu ayan kano ko janga ndari ma endino ari no sereta na salwan man ko
nduma ko wallahi ndeko Aya kamana ko. ha yirigen ba akam me ha Aya kamana ko. islaman timata inde ko rede ما تفسير فعلا khayn tet ma tafsir met ha men nduma ko ha Ya muhimma. Aya kamana ko. yo mais après a tourné ko ko na ay to khara ga man ndor ma ka keno ay ti kebe gay khara ga ni gero ya ko na gom logo maro ko misno ko ay Anda ka fay. Ha? Anda fay. mais tan kan ken dina nya kana o kan ay Ha? min paga mulanna kebe ko mana fetina to inke de ke barre berre alla mi digi moto ke dal il faut kanu to wala mpaga do kenya fure ke pluka urana ngenya alla ne bi nyimme nyaga me soro nyaga walma igenya qur'an de berna alla ke be du sere tan to nambo man ne bi nyimme parce que na koy nde ko nya ko nti jare be ngena irna os annabi de ke hadise biro su qur'an de hadise teme sohun igira annabi tirni ti ko jare bi nguroni nan ko ta satan ne bi nyum kare kan sere tan awri nyaga gere tonni duna no ko ka jare bi ko to man daga man nyaga ta tonni ha simba tinja ko mon tonne zena Ay njake fina no ko ita. Ismail Ismail ni sege ji no ameto jare bi ngene na Allah ni deberni i komo suru ko ay fina kana ya khida batti ani deberni kana ni quoi ande kan jare bi yo wore kade kado Allah anke lo kan problem no nante ay ke baka karana nyan ka fangi nyimme jinni meno ko annan kisi ken am bonto bonte nan kini fodo mu yole na ge bogo tide malakul maut rabbula mamma nyan ji no ha ata ji daro ay tendo ha ati ken na ka jinga keta ama kebe burenge seren nan yole jinga nganta kenyi mo ko nan tangita la kris akisi ama mo ko kaswan kala asa parce que akan pa ifan ka so akinna ngana la mais ñegen nan tonni qalo alla ñegen nan tonni ñegen nan ñilerni na likem bagandi na ko ina timma fofo suge ko to mo so bogono ko ana yunus sari sigi tani pilli kam maga khirne le berni allah katalla ke jare bi yusuf ale kenya nagati ade joppa fasbir li hukmi rabbi sebira allah ki temur allah an katamba kam problem na ande jare bi keran kam wala takun ka sahibil hut maganya hoy hutu dun kende jare biya mais xam nga kala yunus sadire ginde jare biya kenya ni anin tuwa yunus sabita allah ko me bura anin tuwa nde bagani ñi xen nako wala am tagana inema khairi allah ta'ala atu falawla annahu kana min al-musal allah ta'ala ne kenya ko yunus khibarenga nabi allah yunus fasbir li hukmi rabbik wala takun ka thahib kadhimuni wa huwa makdhum to ganyanyi atori abru nakoy ganna tan nabi nyum ko hadama rumunyan suratul kahf legere قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هذا ما رم نيانو كنياني النبي نيمو الله تعالى في يوم دبرنا جدار بني كرو أنا تنتي هذا ما رم نياني جنام قص هذا ما رم نيان ما الذي فصل عليه وحي نيا كتيا كنا خرابي سودانا aga ku jare bi debel me yunus sada ken qawana nyalle soy na besu sa ko ndi jankanga problem summa wallahi ko talla mbagandin ada yunus sabu nyakan non ali sigi tanin pilli kam man ken problem man yankandi fure me sakati nyakan no ma am problem am pa sakantu mante anga ligi khar khali sorotin sorobeni alla gede ne mala manani daga khari ke français wallahi gena taxuni iri wakati histoire ko manda wallahi anta huna nga wum itande yogo wori siro ngale gidaro ani kiyenye iyo goni abrejente nyanyi sorota nani kama kunde toro ndambe suria fonyo nga kenga daga wanki jorenga kenara na lambanker walma na daga jilla ga nakutu ata jibono ndine ana kankande feesu toro walma ndawra gna khari yhollo nya wankana na fitta bakama walma yogo na sariga oterin kitaken gollena chambru bani diro musu iro territoire so ande yogo wori lenki agi salon no tout ça mais he ante to alla de manne nyangi daru saraga jofenere kenya ni tanga na serongori maka na tanan tikaringa nyakati mo ante to daru age dangi mo be ante to daru age tampi mo be wallah age tampi souffrance be gele kita toge be de jare bi be gele kita agna tini mo ko antini no ke feti tongbe manke ngere woralen ki mo ani kiyenye daru len kay sirongo
o suno kundo angana tan nam moko Cheikh Simbara Fay lenki yagare sudena ta garin kina ganya Simbara oui c'est que tan ngirili tikelle mena mulla nyari Simbara ma ina kismerum kita ina ka mais Cheikh Simbara ganati ini moko sari ga ni gere tampie be bani wori harna yagare kita nan tinna nyari fu ben gi ampun kampilera ko na suga bari no ta tampilera suberia ti debe ke no mbatum mais ça kunne kamo yanki mi kamo ay kunne kamo ça serege ben nimisi parce que ante to anken na jogo wori lenki anna nyire anna bere mais ante to nan to ko mene ma nimisi bi tan kibare ndeke xisa ko nasage gadi wajunde nyen maka serengori anga ragana na xence mo yogo na to jare bi en no nanti seyanda lenki nda xisa ko kay tunga nasage yogo anyinonga jare be nyanyaro mun kam bamako romu kusume selle da xibare ndo fande ala xamisan suba nde mobile ende fe taxi mutu ndega ka kele le mun ko xibaren ko vraiment me selle après nti d'accord itan qawana ndega ke jarandi no quoi le dogo toro ke xiri dogo toro le no ko go kon qawana njar me jarande ke le mun kuni le mun sikia le minam bane su jarande ni tanji ke wujine ça fait tanke be wujine après taxi passe inte kinga nde man le beri ne tampile wujine kine nan to ko ina nyanga taxi passe ke wut après ndega kati jaranda na kentina to ga fonne fonne ne kala dula ken tambon tuga daga su fili me baka ken tambo be gende jaranda na kena gawi me ngam lana kebe mpayri o demando kutani fini yogo nono wallahi fitina ko nanti fe na ko nanti khari o ga soro ko ligati ni wallahi ha fo gebe ne walla tambo nyande fatima me kamo kuna kunjara jiwra allah ya khala kudo on ta ka le khana lina noy me folla kon ko wotunto yogo ni no igana kara ka gi karamo gon qille khado sorontir le representant ke wotunto ta kara fay ko ni sikite ilanto ko nanti ila da khara woro ko ta ngam lan nakebe ko kenoko maka sere nguranga kencananga fendi ke nkenyi dingira murunia kulo munu faba ha ni dingira muruna kulo munu faba ngire ka ke kabere tanke be ujine ga roni fena tambo mutu da batte ifaba ha ane azasi ngollenya iyane no kumuru ni soronda ala khamisa nyani ngire ga kake jumal lenya ni ga dingira muruni mende arandevum kini yagare kay kembire kinen tono nda rendez-vous kinanti samedi suba kana rona daga keno kuku nona daga ke golle debe après jumal le ndega kati le munu ku ndega kati yugonga yugo ani pesinkente tu antintu kana retenga après ngere daga kati nto ko ngajunga dingira de dingira ko tonda ga do me wuru fonga ma anintu tanguru fatiay fukana mobilin duranya luwe kenna daga toy ogna ta kenna saga na ridi tsaka ntanke nguru foke ona me demo sunu islamina sonu ko ngefa no kumuro karalo mo nyadana igatele winonga karalo mo kurni sibitinya fokenna no kukita abra yogoni tanka am ko kotinya ni hinne aya hajuni ndi d'accord ngi hajunga problème pero mobile kelwe o surano ko daga o de fare kede ber alhamdulillah ake a déplacement de faire di pirinko o de tuga mobile ke galu ande o da sutuga kende mobile nyille kende mobile tanawtuli kanga akota dulle ni tampindi skarsi sugeyma nde tambo nyawto awro nde yogo akhiri atoko nyani Suleiman Keita etoro ko bu commerce ko alhamdulillah qaran ke kana tinga juwe 10000 sasab mako wallahi ngana kray kinno soro qal sasa ndeken khiri ntana li ala ni keme ujune kininga dik taraga kininga nde faru ku de beri après li sibiti nchuba kamengiri nke boku kamenguren moto nyani ni moto nyaka ngatele kamende nyira muso khawoni après ndaga ya kala kede le mulu ligeme selle ngetinde garanti no ko be jarani no ogano janka kay gobe ge baranantin inde ge tunjumuru fa aya rumuni aya adiya la ge dum rahati ani oui minde ko hada khado mamu oui oui yo aya rumuni ha atanya ni ntiyo nkatanya ni katiyo ya garanti manani ha janka kenyi bro na katinkei nan ke fa wuya nya ko ngadan ka ke fa tamma mutuda ay akore nya batte dakala nya karu ragre sirne be ga o hasinya ni no ngai gero ko fe na farmi do tuza wala ngana sere ngori maka bro katte ma ante tu kebe ni me kena ndakade kwa gebe ara ni muro nyim heren ke la yakindi ana sige wala me les sonya na dinke metire ma de go ke ratire ade sutire wala parce que ange brono kati yogo antala halantu kebegen
وهكذا كنياني الله تعالى ngeti yunus khibarenga ani allah pinkongo allah do nyameri kenga ma anga li khirsu ambakano ko ngakota allah gere yunus bagani nyegen no khade yunus khisa la ngana problem anna duro yunus no kanna do awke ko amma anga no weke dimma be sar allah ga ndallu mu ku jarabi allah ture andallu mu ku fage jarabi adallu gedi so he ngamen adallu nafilan salli gebe sasa adallu wajundi daga no ko gebe alhamdulillah mais kan nan continuer ka parce que ti jarabi ko allah na gan jarabi ana mulina mu ko ngana ti ya rab allah hinni an kama pama ke digame mu kan ngamma afama mu kan ngati ni kada sara kala ga kan bi nda fama ke mu ana mulina kenya mu ko ngana kenya mu lanal ana ko san jarabi talle mi ko nagri uru anna salam pama uru sandimi min ko nan provoquer nan jarabi anna ko sitani allah wala allah ta'ala de kenya ko yunus akhibare ngada allah khiri kembre makdum to khende duleri ngay hamminde gammi ngay allah ta'ala anti aga maganya ginke allah ta'ala antu nke allah ni to khni nyake ken gonga kanke allah hinne nyalli katte hinne ne parce que darwa sigindanga karana nguri me ke wuri kitenke allah gere wara faare be amanya ti me khibare nke allah ndekisi yunusa ndekisi gunduro nga nyake ndaga de wara aywa sahara ngunne kamma wa huwa madmum ajelegi tenyani ay medu jelegi adi du jelegi minne ha wa huwa madmum ay medu ngeti jelegi adi du jelegi aha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin tomu betke mene suntay ay papa lile ismaila hakunde ku wala ina wa alaykum salam place doke yeke ga aga kuna sike na falle faga wala place ni sikere na ha afa kanyan okay afa kanu place sunte anyeme imo no place ngere ina falle arampili وهو مكذوب مغموم حمين يني يونس علي جلجي منه أتمنى لا إله إلا أنت سبحانك تمام بلاش كيف لك ما إني كنت من الظالمين الله كيانيا قال لي كم بيجي إيدو تورو فجتباه ربه الله ده يونس سوغاندي تتوبينا أده يونس رجعتي هنا فجعله أده يونس من الصالحين قال لكم الصبور وإن يكاد الذين كفروا وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام سلام وعليكم السلام يري 17 كي نسورا كي كرنيري نمبارني نقول كو يري سلام شيخ بكرم الحمد لله نمبارني سورا كي كريتيري يري حاجو ني سفنا سيري mais ñamula koy amutu sun kaso ku tafsiruni ado trinkande tafsirun tebana wala ni keme sura de berni koy ne jibi tafsirun dambe go de berni wala ni soro tambi de berni 30 minutes no mais ken ni ko ya khandi andima falawla na kana min al musaqqa magana gin ka Allah fin kongo la labisa fi batnihi yani tughni nyiren no nga ila yawmin kati ko ta yubasun Allah ga khawundu na dangi kundu mais qur'ani parce que kayan kan nabi kam tampile le sino sikya ayan ka ke khasona foko kana sefende kada kana to kenya no ga sikya kam wa illa wala ni dangina kam makun fasbiru sabiri li hukmi rabbika an kaman ki tumure wala takunu maganya ka sahibil huti qoy nyirendum kenga idnada biramba ga nyiren no gadi kamangangu wa huwa makdum kambira hammin tende jarabiye nyanya no gonga لولا أن تداركه نعمة إنك الله نعمة بالذين هن يمغى جمّن بال من ربنا نجرين كما لنبذ بالآراء أن تغني نجرك نغو ما نجرك كده في تاني تغني جنجولا كان تغني أنا سيران تغبرني وهو مذموم أي مجلج إنتجنا ديدو جلجي كده قول بدبر أدين قري لا إله إلا أنت ثم بتك من سنت أمباني فل إني إنك يونس كنت من الظالمين نيندين دي تورو مبغو أنا ني أمين يامري الله ولا يتلقونه ida ge daru anta kandi ndimme fokita non hay bunale fajitabahu alla de sugandi rabbuhu kama nyande yunus sugandi alla sugandi ndengena kinyanga nan jare binya wallah
kenya na daga ro nyegen no be suna wori kilu nanti jarebe sugana kita ani Allah da ankin qalle me jofe ko ante ku kita nan lo nyegen no la hawla wala quwwata illa na ko gani nanti harmar men nanya golli sirnya ngana sari ko ta yogo garini ananda fanan no musoro sikibe gero gidun kumme I golli surundi baganda no nga parce que ini kono Allah idaru len kiri ibo khado Allah qorna meteringa Yunus alayhi salam agero nyege kenogo jarebi ubegenya kama Allah tabaraka Allah jalla wa ala ada Yunus bagandi timana taninki Allah tudaru corona simma ona kenche du kama okuyo ganya nyege kenogo bakati kangoli sima ha kan duwa uno kuma ga wirdungeni ko taswage ko to mo sumoge dalla khirite Allah ga o ga bakka nyegen no ngate ken o ga magaba ona imagine Allah ta'ala anti Yunus aninke Allah tudaru aninke Allah subhanallah nkonge aninke Allah banan ka hunye aninke Allah tu gelli daru agero nyegen no madu ngato tende bagan on simme o beni ga ere o fu o do faban o sul nyegen no wi a o bakka kamo ha ona me hayba ame ona me hayba na suume ani bi alisala igre bilal tirndi manne manne no gran tam kam mu gardana ti mesal yutu ta suuge mara kam fi sal korona me hayba ko ngundo no ga yogo de angana ko gelanga ko ngonanti ina tua kenya ga ngani ngenta sondo me kala kenya ga ma ko parce que na fantei angol ke khafunya nan nek mais angenya de berni wallah kundu falle tirndi de ga ma jo feno duna serente mu kan anda kala kon kati golle go kongo nanti haruna nge kongo Allah ya nan kala karange me dula ba do ku fintanna dula ba nke angana dula ba dinke jo ke nke hajun tangana dum me dinke hajun parce que Allah nan kala kon kati golle go kongo nanti ke golle nke ya kama keme sine lenki masino tamide folenki nga kama ngetun kagallo nyegen no ko Yunus Allah ni kabagande ni tike golle kon kati misalu kongo da ay medo Allah na ka golle go asugana kuru ke ngurani no na ko golle be gna ni ando Allah na ko ko mana bet nan tan na ko sorona tude amana tan ke nga kama ngana ko soreta nan sugunu de nante fosu bakango lanterno iriyaw nga bal sir sugana ame utuna daga gollite والله سرسوغنا موتنا daga gollite Allah tabaraka wa ta'ala anga baraga kita na jopinyi me unke finta katigande mbinde gaku medo musaqawro nyeme Allah khiri nanti Allah ndanya ga tantun ka hu sirsuagere tora jo fandike adinka adin gonon adin tukuma Allah maka musafa wallahi nyampa maka parce que ntemul lan daga problème kinya siratu ngala harana tinke haqqe men da batte wallahi ntemul lan retardé i koren na daga yabu i koren na nanta dum gakum ma kan sefina dum mun kana ken haqqe nya fa Allah mara haqqe rinde serena wallah urusu medum sakanga qarina mungu ngilla ngafo nde ko sino man me gelinda kan ke finga kam ma wala nde joppa gelinga setemane sine kilungi lakini baini wa baina Allah nde sere fi buro melo musaka ngana hasira wala na saga ndikatinga atakna du kore anke fi takana tu baini wa baina Allah aha yogo khani khallego ko Inshallah Allah foko na bien sira gebe la kebe ko anga je kebe ko ko no ngeke manya kamwa ya la kanga mamungu ko aparko len khasa gana masha Allah Watu kwa kanunga fobe kama. Ay akebe amne dunya. Ko anga tira ijikelo kade wara kille ngere ke ko ndesere kita simbara gana jopore ko mere on la ngagere wora karam ko go gandi du ko kuno kati wallah odin kaga kallange wutu kana gana tan yogoni an torono hillanti ampana katima mela nyana ndala raga ku na yampa yo ga metan nan diginka nan daga jikuru nganji ku gefe ay parce yogo na ali te gana melo mako ti ke ige ti yamba suma ti yogo ti dankela ay kana problem de ya ti yamba he ay barako ngi tu seresuga me ona nyawre fo laqi to goda lanaga al abwab kullaha mughlaqa fo laqi to goda lanaga
folla qibani to no ko jikillo ne nan to lay bakati nke jikenge ke kama parce que antim maga fillo wallah ngani nyegen no nyalla khiliti ke geli haqiqa ngani nyegen mbagandini ya ko ni ke la to ko c'est fo ma ko na branda ko angille France camping le sina bale ka har ko ka ban mimma butu har ka ban tampille de fossine ngala se fa ka sonde menya kala ti tampille de fossine mero mimma butunde ni reference Allahu akbar tampille de fossine mero mimma butunde har surba ke yoniti imani danga menya ka sura ma fe aha horna simbara de keko ila jikello ne ka gana nyiren no yunus subhanallah ko ngeka anna du to nyere no Allah tampille sine mimma butundi gelli ngere nyat saraba talla mbagan nyereke simbara nyere ngambagan na mbagan dine c'est sûr aha nge ko ne do sire ngana hari digame futu men di xen xen nga man kiranta na ñam pinno anka anda la ne kendo si depuis lenki de men ati gaida nges de mesori inankila odom kada nga kota garin khirwa idangi de mesori mo su intebi ngene nan soru iga man kirnanti yam pimma ha anka anna ke ko nyere kana mbagan na falawla annahu kana qurna meku awona me kana soron kan naam akuru yefo ay me simba hale ke ngara fotana ko ay fo faydu kotas salle sufalle anake zik safana lampi ko de ber comment sikita salle sufalle 300 fois combien 5 c'est combien 1500 1500 alors quota so akenne ke 1500 na gal lampi ko quota so ande jopa sino man melen am pas sino sikandia an kana ke ko nyere ke am baga ni 3 akanga 3 heures de temps na no anke tile sero sume do munyana me kama ige man karangundi har do bania an kare kenjo padalla d'accord parce que an kat nanga nan sinanga ko ndam ko tanake er nga kanya nga ren an ka ubaka on dangi abawe igu sero sume foko ya garu foko igu kana foko igu ser banana foko tanda foi no ngame dunia an kalen ko an do anga khinda atimere sujudu de berne gibi do ya khinda kengre nanke hasri fitam ante atinte tigere jopa wakati be anta habite ne binne d'accord ati habite en Argentine mais golle ke boga de berne kota sogna ko ta siroga yan kana wuro afage yille sendeni ya do Kenya ba tore sun kaske ganime angana ke ko ange ba kota suna daga na lanko si yille sendeni kudo ibatu kune bang angana ke ko nanga bito filiana saranga sa na fa ko ngolen kya jibi ako an kaga gilanta kota sumala sa perla la filina na wala trona na fankita ay mani transport mtugana anara filima na sanki duna suna na fankita naam c'est bon ube ndomu yampana foyo gona bayni foyo go ko ngakuru أتيكم لنبذ وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين ألا لك في إكم سروق اللي قيفاو وإن يكاد الذين كفروا سرون يتنتنو إيغام باين سرون يتنتنو كيتا إيغا تنينغا كافر نكو مكة كافر ني إيغا تنينغا لا يزلقونك بأبصارهم قد يرمو ube soit kumene bane kantori parce que hajunge temunga
ine yaho nya de berni katanga yaho la yuzliqunaka bi absarihim ine yaho nya de berni katanga ari hadise nga yimoto ke serege be kalle sababu mbaka yahe me korote burente ke lalla na duna taka kota simbra alla menti mantenga la fo sunte khara kana daga wajuni no ala ya kharange go berni micro andari ke tan tanya na se yogo afay fay ni tiya go flesh na ga baka ga su ame fo burente imoto legere ke hadisul la fo gebe kalle sababu mbaka tiya fo gebe yoro no khabura na mutu na lo khabura wallahi ya akhi sababu ni ayinu ni angal le mengal la watte go aka kunda ka fa jinna jara fe wallahi ya akhi ide fay mo go swa ya akhi ngi seren ki tare nyama utakan angana kawe mo go yego anni bi ko ko kana kawa ga ari sahaba ni hadisi yogo de akhi go ra kawe mo go ga sikin tan yankon anni bi tagana wal khamaka kawe ku ali salam qad wadana la yuzliqunaka bi absarihim igana lampi mu gan nabi ga ko ci kenyan sere go ko lena tona video de bere ka sigid ti parce que igana mu nanti ngebe sera kene atin yago yogo fa gran video pa ka wanga mo go adan alli pasi gin tan yankan watente worna fo kan nan jare bakka hari video fa yeke yogo to ni mande kala ni ken ko ay metin kede ay simbra yeli ngi bege xaban gu saxa na so ko de ngirindi ay tin ngi kan ko di kesse fenga yo aba ko ya ke ndasuma aha ñu sere ha ko ngi ko ko Allah ko kisi kema ay kisi ya parce que sereng payni alawnya hasila hunkara alawnya anamuri la hala be wanga de berni anaka wafi ay me batte pa gana tinto no ko gota ane sufana ya kenya la yuzliqunaka bi absarihim لما سمعوا ذكرى إجنا مرانغا لم تنتهينا بيني تياخينا علينا نخوننا خونيا علينا كوافين يا كما جداني أني اللي مني يقول بيرسو فتنكم يعني بيرسو كنا قد مورو مغو ياخينا خلاص اللي مني يقول سفين يا جنوا ما ما برا على قنار الرجيم بس يكاوي والما نجي يقول من الله نيا اللي يعني فتاكم يعني من يقول خومنا تلا تخومنا تلا بس يقول فايت يا غبرين مغو كني ندواوني بيجوكم وغني بكاكاني وغتانجي موريني قوي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه توني كلا نو كسبك فبرو النبي نيكوسو كونغا غيدو ما سنتي مما نمباني فتنه الجنه دي فوتنا قال حرام رمكو يا غنيم مكمدو كرسي بكا يا غي اوكو خني نو انا سيرني كبيم بتين تو كما ايمان كرانا ركنيا لون انت بكا يتبغ نجاران انت نجاران wala ngana sikka do anan ci kummeni yeno daga jare ci youtube re kada nabi gede ko kusu afayke kusu ni kado nyay kinga keni sidiri nyay fadire daga wanqe yanna mini matu menan to erne wori kay kulli lo ku youtube bo kirani sana makinya akesa ket no do ngatu bene angi mi mo to yogo ne nga watun ko tika manya kunturani de fegar do toron ko ngana nyanga kemini na khatana mini fosunte to nan no ma ngana na mini bakke ngara sella parce que anan no nyawurun o papa go do makina tingena ko akini serebe nakke ko parce que do ma mini bogu iye to agade keben tingena kini serebe nakke ko man ma ko ko ta keni ajuwanya annabi gede ko alisa ngana nyeru iga ko tabe ya khilaqe an nyeru bane na iga itana nya fajri mbale to non to ngana iga qabla salatul fajri antan nafan angana sebu iga antan nafan angana tumu iga antan nafan atana nyeru akambu kuya kusuni fedri pala yene kembane no ya halge ber me wori ka mun do ngara video ke bagan serge ber ka mun do manga sannan to fofo ko ya yogo di qari wuri yogo do tinga tinte tiga gna pre naytun koy soro min tinni koy xana hadisu litina fa xanda bi xobo ngi kal le finyana foy de kya ngi soro ko ni tide xal side kaniya tagale ngi kal le finyana foy de ngi la ko mande ma saudi ana gerndi soro ngi ma fu ben gatela utuno le ko mande narti naro gagande mais na no ni kada kenya ni ko mo ibe galan takite mo gonda li aga ko bene privé kena daga tunna kina ngai mesetu keni haba sauda ale fe kusu simbara farni kese wa de bere asu kinni kaduni انت فادري كيف fadre kan sidir اوكي yo keni sana makika keni qistul hindi بس كي يقول كيس يقول تا كل غون وقاسين no kena na qistul hindi sana makki ana khata anu ko Allah gna dumi sakati asira ali garin no nyima walkin asire سي سي sana keni sana makki ke qistul hindi ka aken sira sakati watu beni ke qistul hindi ajura akhati Allah yarno khati ala yage nyasire bo ken yage nda habba sauda nam keni zamzam jangana min ke ban kasiro na bido gilu ku yeno
mendi su gute mingi ke dungen tenga kebe fu beni gaga gina mutani ne ye zamzam ke de ber ara awe go de ber na Algeria Amo? ko wi na jille na tuli angana nyanga buntu anga buntu nke zamzam jigara ma ga PVF ay lani mo sungana min ne ko wala nde wori ken ke ka tele ke biro le mego nke de wora bu ken ke me ibe kan kata korobo ke biro le me kun ke anna ke biro le me utuke anna ga afo goro go nanni go anni sai anni menar jabi go anni menar test inde berakam anna jabi ke carton 72 anano ga carton ni 72 bane dero en 140 metani na kini gesna robe fe a carton sun pasoro esin kere carton man me tani ke suguri ne ke bana minna ande bi ka du yigande le jimpa ente tampina kota جبرك انت انا راكي تسبرينا هاجر دير منا ويقولون انه لمجنون لما سمعوا ذكر غنا ايه كمغي غنا كاوا غان باينتي يا غان باين دين دخلنا غنا ويقولون انه لمجنون انتي تورنتين عن النبي عليه الصلاه والسلام وما هو قران في الفوس الا ذكر وجندان للعالمين هذا ما الجن سوره بس قبنا ناجي القران هذا وبالله تعالى توفيق ولا لك تفسير سوره القلم يمت تفسير قنيمه سواء بني وناري سفر أحكام العيد سلين كيتو maintenant misilu gebe teri dingira gebe no te sal garon de berni emisilu ma parce que juma ko feyde ko gari gen gemina zin kinne soro be ministère intérieur de communiquer de berni nantin question interdite nya bo misilu yo goni de berni igna régli ke mais soro beni kaga tunan ta l'intérieur berni kamiside andanka ha sallini do me kam ko khumino no khumino fe nya ken o kati sallini kani kuno nga salli garo kuno le berni kammo wala onari ako agan qawade berni mo be araka ngakebe Allahu akbar ko ko manne na fali salle kay memana ni mando ga salle ke de berni bi idnillah Allah kana jokko wi ko bina onar se feken kamma naam Cheikh Simbara non question ni be gamara kani po ani poser be gani jabi karona kini après lenki vidéo de pebo ga de ber allo akhi lemene kera tani khibaro ya uronde ki atima dayna le aha خاوغنك أرنج ما شاء الله ها أخرك ما شاء الله بندقوا غنين با ما شاء الله d'accord aha Cheikh Simbra question de Berni Simbra ay tallo no fi baso ko angina keso sukuna ni menda hasta ke tangi de video ni be de berna ko nanti gelli iga golni tammi kan to golni ta su tu oui hay pande afa jokke tu comme ça continue à j'ai pris ils ont pris avec des beignets a téléphone qui te banon dibe ala tori question ka ala tori direct ok corona meteringa ti ko gade ke fikado cheikh tafsir hay لما نجرم تقول كل سكة ماما جرمتوني ان شاء الله corona meteringa ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وعلى سكوني نلا سماه نلا سكسيرا نلا سماه مشيخ البكو عندو روبوتة. نقول لك كanga كما الله كنا توا بيا جملة. الله كنا نقول لك كما. نقول لك كما نلا سماه نفسي نلا سماه نفس. يا كم بالله أمتين كاره كيسون البوزة. هاي ما هي بنو كم مباز. نقول لك أنا يا ما كيف هاي. 한국 아고가 그거 뭐가 구분되는 그. نعم. 요거는 수가 그런 거 뭐 먹고. 그래서 바람이 안 가고. 슬라마 온고 너무 그래. 이별은 yar라고 공공. D'accord. Ça cause souvent de l'ibn di kitangu comme ça. D'accord, c'est bien que kitangu mpaba na kama. Ani leo kuma famu. Si la ma uno gondo mu kerega kama ti simbara ga tore ken kala. Mpaba kana serbe souvent di ken na jab. Amba. Hein? Aki o cheikh ndiri sabana so. Cheikh ha ikitumba kamu.
كيكلو ايوه مريم تقول لي جاورا قطع له من هذا السلام عليكم وانا منكرك اها السلام عليكم وانا منكرك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أفنى نكينيا أميلاندي إفانا نتالي anna salen cigindi anna suminde beri anna jakkamagandi anna hiji ay minde mari no mi perdi no atanna sage joweni sutaba ikregi timme tanna sage salamu alaykum mon keregi anna salen cigindi anna jakkamagandi ayo ko amara tromba tegara ke mero ordu ngai kerega ha oui anna tali anna jakkamagandi anna chumi anna hiji fana kan duga fana ko fana na tikla me kingo si fana ke amme kingo iye ande ko ala dun kanne anna suminde be ay fana première fois nan tanan chali ay sa lengarni première fois am ashhadu an la ilaha illallah fana nikinga afilandi annan chali anna jakkamagandi annan chumi anna hiji mashallah harmani hakuri sana Koto fanke. Simbaraka. Ah, c'est bon keta. Akutia. Oui, ya ni adala. Simbara tinyana korje. Ani na korje na jeken da ko bane. Akani pas akana korisa ne level. Ka don kine. Isrobe. Ha? Isroba. Iya family. Wala fana na sebe na Allah ni bane ani Muhammad Allah fare. Ko ka kini me ya. Na jere Allah adu Muhammadu na Allah fare. Agu na salle tiginde na jaka kini na sukaso sumu na ka hiji ma. Inu ka ya. Na gelu jami no ma kala mo. Ay Kenya. Awa kya. Masasa na mane ka do kine. Abo comme il keso goriti ngeti yari kebe geti comme ay ko anke nyimene mane ka do. Ah, bai. Kane. Ke angeri gite kebe ko angeta ino korongo. Sana pa fadre ke bani. Ana simbaronda ka. Shukran. Awa kya mo keso pillandi. E mana ran ka ngundo mo ntimmi. Il a dit quoi? Tini mana arkanul iman limanan ka ngondo mon tummi. No keso yogo ni me kawani kituntu kuma. Me ka haramun daro mal masuni. Ayo da corona bandri ga. Mual ko katan kan. Mual ko ana ka. Adam Zainab ntogoni. Ara ayo aka keso ngana roy to ka kitu. Ya ko ka ngana ni be. Sa fe ngana yanne jom bali. Ame ka ngana ake ara kefe. Ha? Ay ara matu kama ka kuda. Ara matu dikitem. Ay ara matu kharamun dinar kanu liman. Akem bofe. Wala wa sorotana ni dikitum danaka. Ante sa ko jar. Jar ante sa ko. Alai ay bas. Mais justement, c'est pour ça qu'il veut pas. No kusuno kusukara. Sorotana ni kitem tu. Aywa. La rasranke. Ti woro reaksi. Tanako. Corona meteringa. Ande karagwa kwa simra gatu tuman. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر أتغباني ما شاء الله الله يكون مسؤول كندي ما فرنسي بس هو أو شو كله الله عندي بروفامي ada free
ada kota legere ada kota wa fosire nam simba ما شاء الله أو فوقنا ana man kene karobe o tsira sma me o tiri ها kene participer karobe na o tiri beaucoup il faut ben nafa ko ben ani mega nan nak ya anke ne kana mula ro kya li fay ati zamzam est-ce que cadeau yere wala ka gemino makita maymuna merle ne papa nde me worle ko aha ewa kenga na dangi malika ko kuna bat ibe gani alla mi kono ti malaika corona gatini to ngondo ha bay tan ko dine ba ay abay tan ko dine ba tan ko dine Mikail Israfil ana wa hay kala ay man ada Israfil Mereka mau of ma ko re mereka mau ada salah. Simbara ina ka ati Jibril ati Jibril Mikail Israfil Malakul Maut adeko ati kete karo la kana jasma ko kuan yo bayin angante ona bayi kadon kineko bayi ona kadon kineko kebe ko maminute donc maminute ne manni hagal fa fokere ngurje na kenya hare kekine habba sawra kire yage angane sakanna foiga angana giranna foiga ko malika na ka fibera ko ne ko jasma ko ko ne ba ne ke to ya ke ma ati sikko kide serengorare men to Jibril ide Mikail mugu ide Israfil mugu togoni mais ime Malakul Maut serema togora ana parce que agana togora ngot kebegen misal sa agana ro salon no ange ko ha na daga na simbara Malakul Maut yam palle salon est ce que ka ni salon atokon Malakul Maut ni akhiriti kay parce que Israila tunu nyane no korna metenga parce que Israila tunu nyane no gadni Anjail Qur'an marita nabi ko hadith Malakul Maut Qur'an suratu Sajda Malakul Maut alladhi wukila bikum akhirika kenyan to akam magan kutonyale kallim malaika wala ewa yeso kana aha Allah faringa sallallahu alaihi wasallam lamu nyeri ana maga le nyugo malime le nyago malime ito yalla gane ya ko mamu na sabe tigare fama annabi alayhi salam lo munyeri ale nyugo itogoni ale nyagarun togoni aha Tanzania le kali kitung aha amin ngire tongna ko aha le nyugo siki aha aha Ibrahim ado Hasim ada Abdullah ya haru koka Rokia Fatima ada Qur'an ada Zainab ada Kulsum manga Fatima to kon ngana sikki timane karo nan kinnan kere me go na nya karo ummi kere kana la banane كيف كمان؟ قصة الهند أما عندي ما تقول أنت بنا كم سيقول لك رفاق أرونا يكسفنا أكن كل أبدا أفيني سنيو أمولي على كل سفك
ah oui ah on est kita ke bari hari osone ka kanne ya gala gani sine ka pason ka be filo sone ka kanne be yalla ni je tour je fais maman ah tu peux pas me sone ka kanne 12 mois hijri koy sone ka kanne ah tsere aha baga suba aha ada nasan aha d'accord adeko akalenge kado yagaru ka kon kat sagene kun sina ka barani ay mama ko fayde ay zera ta mama ko aha kado namane kin maga suba ane man aha mama alquran entere lenki alquran wi tafsir ay andu bahi mena fuko ah namane yitungere sigringere fadere ibn al-hajar de ke simrati ke angana qata na kulli ku keregi harakam ko anga to kulli ku keregi ko kulli keregi soro keregi jogi jopetu kulli aha قل أوهي سورة الجن برب الناس فلق الله سورة الجن سورة الكافرون سورة الإخلاص فلق الناس ابن حجر تانغنا كوغرا كما نامين أغنى دونا واتسو أي بكنا تيتوانا نتاج نامنا قينا من فادرك من دم سفنا كما دلا أنا كان كنا أجوا أبي فادر أبي زمزم أبي ah maga subanti kanne ati zam ode kana ah umuzey ati aga fogu kado kedo kado suda aha cher simra ako bane ah ako ka bane kesu kado kesu ube anna yoni fa serbe sawra mo ngal ngana na serbe wor mo ngal ngana na zandam sasa Sebenarnya Pak, jangkro ga serbe dara jam-jam. ya kesu ga no no think mashallah ona jondo ko wala na joni parce qu'on kala lenki video de per kala ber ari ni go mundu kundo ko fe na sirena ga ni sahaba ko kuna wax amni ko non dara ci sahaba goron na gati to ni ti mama jam les quatre jara kokora non kiabe ga khulafa rashidin ti quoi khulafa khalifa les quatre khalifa Abu Bakr Umar Usman Ali non good morning hana kana kina Rojana mana kina ma kitabu kita kada aku nak kitabu mana minda kitabu ngabe ngaka ka roja jam wala kama wala jam Quran da Sheikh Sumara ya ewa al-mubashirin bil janna ke oni kadoni fil ci soro tammi be arjanna lo ngi ko ngi dan nabi do ko barabani simbara ya arjanna baba ya arjanna mahmudu arjanna ku soro tammi ta ono ko ban ye yogo na daga ko nan tintin baba ya arjanna wala misalu nyaawu misal si tan soro tele wala itele saran te fa nyaawu na oui ti misal me Il y a les femmes aussi dans les... aywa yexira wala mama ko wito ale ay matani ko umuzey kele kado sila ko mal matuni man no hiyo aywa bismillah umuzey ti bayla sana dram mashallah
خلفاء راشدين نقصي تم 10 مبشرين كم كبي خلفاء راشدين نقصي ay kun ko yo afagere jatenya non Ya Sagia Abu Bakar. atanan sagia Ya sagi to mo pa. Aha. علي عثمان Naam. عبد الرحمن بن عوف Aha. أبو عبيدة بن جراح زيد بن ثابت Shayal Gafu. Angin kuwa. angini bilo Ewa, angin je fay video ka prena ande kantum ko na kifia عبد الرحمن بن عوف Abdurrahman ibn Auf أبو عبيدة بن جراح Amir ibn al-Jarrah Abu Ubaida زيد بن ثابت سعد بن أبي وقاص عبيدة بن عبد الله Ubaida tanti no no Abu Ubaida ibn Jarrah Ubaida kabul Ubaida nijab. ibn Abdullah عبيدة بن عبد الله عبد الله بن وقاص Kukun benu gani. amet Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Talha, Bun wal amet Ubayd. tolaha asi ande tolaha Yaga atawai bawni. Nkema sabu sirek na ga ko wa mo ngim mesa. e serege me kite Ya. anna karon kine me serege na kite Aha. karon na kina Ah, kam ko ni bete. Zainab. Yo hata iba pa kanina pa. Azuko na tet iba mo. na mu telefon ano yung mula? Kuna mali mo tukuro na hagra hari ko wala ko hangri o tante. Mo ko ni kitum. O halo ni. Ko si baraka dong gina ko. Ewa, serege ana me ni kite Ba. Ba tu jinu yako. e zamzam kitabe ngi ali zamzam kitabe ale kitabu ko be na khali zamzam beru musay anna khaida kami sorbe anna kitabe kine aha kana kine Ba sasa keso be ga ere. aha Sera Haruna Togora. e ti arabe ke sigire sasa ntogora ma tantigere ti kesio go yere Bon, na pagna ni kika kajama. aha ti aha Kika boron na gax. Kono na kun kon. am min togora no ge ma jabi Yo kol mari. Yo. ari ay sikir Aha, akiyan dia. ti en togora ma o fa salonya ori tamle gere kenya ira ha tamu fana ori jopa Fatma masalo ori tamle gere be togora masalo aha ti atogonda jamu aywa kani ke jabinga Awa kia na ken kina. ati ke jo jabi ay gima jaba ngi seren jalo anda ko kani bagan aha Bon, sasa est-ce que Allah farin ka mu ko? Ngem ben ti ko ko ne ba. Ya ru ka bi. Ni ko ko. ni toni ko aha Aha. problem tay daga Nke ke be kelam ya. ni ten kana de Wala ti ni. annabi yaqu alayhi salam ya ruke Ewa. Kambe ba ni ani su ko ma. tamre bane filobe ge fatina sama kane ada ge fatina ko bube to aha
aha Je sais pas si j'ai compris. ayan ken taga yo musée ay ma se جاري هاي بس ay si sere go ايوه Non, faut pas rigoler. ay c'est bon ay Fatima na remme Ah. Fatima c'est ça ah dartu جاري يا اخو ماما Il va commencer, je crois. Vas-y, commence. نعم يمكن في bon d'accord جوي ما قايل Khadija, Sauda, Aïcha, Zainab bint Khuzaima. Il y a une autre Zainab, mais j'oublie c'est quoi. Zainab Filali bint Jahsh Maria. Maria aussi, on l'a pas parlé. Maria Ouais. bon Maria no kunnan se fe ke no ku ahli sunna wal jamaa sorom maga Maria yo kontene annabi yaqu akrafan mais abré ante kontene kefni tasma gade refa annabi karafalle ay kefini aya khunga mais gani bire na mi kontene kefini aya man de litikenga parce que Maria ile kina annabi yakomo ya garene ama xamne khora bon pour seren ka gana kini komo ya garenga xamne geme khore yugo ha jungana ni biresu adaga da parce que akomo ya garenga Allah taala ni mende ken kitende mais kudo agana ko tubaka ko ma ko ke kenyani Allah taala ngede deni kama ni gonda lay do fene mais agana remmen kita yugonda 50% mo ko ma ko ay ko ma 50% nyane ari yugo ke ga biren mais yugo ngana kara ko ta so nyana hore nya automatique direct mais parce que lemine be gamara parce que agmenya hore isu ankara falla allo muka farna anya komenga bona yi xoxo ne mpa xasune fa be ay wala bo ken kani kille ay i xa ne ga kome ga xa ne ga hore ne tay na sababu nya gana remen kitata khalas ko ma 50% be remme ke agana fatita akenge ko ma gun katsenga oda yigonga fatita kinenga na karata automatiquement na hore parce que arum ke a fram premier fait romu na nyile na kenya ko ma gu remme nga ma oda sune fa be ntet ma fan wala bo kella hala ina itini parce que farage fata hore akafri ya kunja tenga ntet ma fan donc amiko amiko o fa Maria ade Khadija Sauda Zainab bint Khuzaima Zainab bint Jahsh Maria al-Qibtiyya Juwayriya alisma Safia bint Huyay Ramla. Hein? Ramla. Non. Ok. Salama. Salama atro Hint Maymuna bint al-Haris Abdullah ibn Abbasima ade Maymuna Sarafa kenya la kenyi tela nabi bangi biro sa hadisi wona di ko est ce que ateli matugune no ko ibino ro kan tele biro sa ga hadisi ko ma kan tele gidan kare bangi hafsa naam ande mane meko ade agere ko ben ko ni jate ati Khadija Sauda Zainab bint Khuzaima Zainab bint Jahsh Juwayriya Maymuna bint al-Haris aya mekenko ada Aisha علي سودة أتوقع من علي ماريا الصفية أتوقع سلمة عندي حفصة بنت عمر أتوقع حبيبة أتوقع رملة بنت أبي سفيان. Oui, j'ai dit Ramla en fait, j'ai pas dit Habiba. Ah d'accord. Oui, Aliko. يعني mais agimi ko am xawana ket kene khaswana gade sira ke sun kuma kada sun safanya tangana يا الحمد لله يا صاحب انا هنا كانوا ene ko ngawi d'accord ايوه يعني bo ketanke chef simba ku kado ni fay anyi meneki Niki ni soro. wala na i fayta na
c'est le soro beni anga soro beni mulla jama maka kana ndo kon nga bondi jengal ani mana jengal ka kinke ay simbara tanjan kini takana oni wara papa tanjan ni takana ayo koron ter No, kitabe ke. Ay, tanda mama kula kitabe ke karanga. Kitabe ke ametangi. Kiti karanga. Ay, si ke ka be ka nyale. No soro mana men rege me zamzam kita. Hein? No nyale. Nyale zamzam ni. Hein? Zamzam